one in your papa honey chim and some wabba candy baby aquagis come dear Messia so true yeah 20 city no me fanya me ma me for 20 city nyam ma me na so true akwaso odem ho no mu no enya asem ketua ena me pie ku de na me koji 20 city na me de bre Akoma FM me de bre no so no oda form o TV na nim wo ho form ena me de bre na me de share ni nsem wo form ho ena me da koda ye na 20 city no kwa me de bre no kura no yeah me wukura wie wa sone wa be gina me mattress nanim hey jimini ba ti se me kromfo ba ti se me na oh there be etime man kasa tete do ye nyina mi fi no san wonwa kom ya fidie wonwa te dae ade chi ya 20 sin na me de share ni nsem no wo ya to table no so ena me si yo enya hwe ena me yi 20 cedi no ena me twen ya anwume na me di 20 cedi ne eden enu aduane no edi si ni ho senke be ya ne ka ntokwa no esu atwa ena me di 20 cedi ni si eto ya aduane na me de to no wo no obedi ye ni nyina ati kura ntokwa ni su ncha we dey assemble de bia oba no ne meko de bia tise mantini nka so oba na me ma hyeme tise mantini nka na me ma hyeme ena me so dabi me ekoso de 20 na me di no aduane ma na oba ya obedi ye no efiri wo kwa chop money kra 10 pesos kra bo me woni ske bia ntu fie ene so obekwa adwuma na no watokoko atotom brown abeto ama ne ba no so maka kire ni se ne ba no Tom Brown na yi no wani eti Tom Brown na bedu anwume kwa na ati nsuo ne matu agu na ka koko no na koko ni da ho enso still na sa Tom Brown ni koko na ne ya otode beto ho enso akra ni me ye team na ma chi koshia kakra aka no ho na ko wadi enu na on de ope na me de ma enso wo kwa top money kura de bi woni bintu wo ni eto ho no mo sia ena me si de bi ne ekoso de me frem papa ne maame mo na o ma sia ne me kakala na me de ato aduane adi ento mo so de ekoso ne me sika no o mo maame 1 million na me si na me dwunu na me sia 1 million de aso me lole fe be me ikura sa asemi ko wo ntwa so na we de asem be ni de bia ntokwa ena me ye dem me dis sa 20 sa scan na me dis send me na me ye ma adwen say me sa me no ma de akọ ma me na me koji 20 cedi no na makobu sa ne gare na me sisare be ma ni nyiska to obiem me gare pa na me shi gare pa na sa gare no na mewe na ko eda me so wo fi adwuma ba no ato aduane no abeji akola na fimi nsam no de akọ hyedem ho no okodi wo fi adwuma ba bia no no kwasem na Pastor Julius aka no wose ene eyadwada eno nti ba bibia da wo bia no ye chiachia wo ye de nyame ni nyame nchia ene de ema ene adwada awie nse nyame adomaboa yen na ene den so akwa beto ye ne December bosom ne da etoso edomiensa ko enkakra nyame ede ye betwa December bosom no emo na me say sadia tie bia no ye nyankopon ba me ye de ne kwatwa wisie ya ye hwene santem wadache emfote ba wie no with the year 2022 baby awo bia no age so amen chese enye ho ene se wonso wodi wani ebehunu sa afe no nyame enhira wo papa awie hyane so ema menwuma kopi na abademu a sa bre wonom etie ye na omohwe ye edem onua TV dem sanso ena Kings TV awie eno so edem wo Star TV edem wo say Chrome TV so edem
edem enti bomodia na hwedwumadie bi ewo ho onua TV na TV3 no eno so edem ye pa enti ka ye ho na Facebook ya Akoma 87.9 FM like and page no na wa comment no wa share YouTube ya Akoma 879 FM eno so no wa share link no ede amaye eno ti bomodia na ebra ye Facebook has live na bibia entumi enkoso emaye time ball center so yasene 21st clinic one me yesiateka expert Piwak natural na the 3P garlic mixture dronwaba Karinstek ventures we what the Zahara endupa ano enam no wadi aba Jagris fertility and natural health clinic wonye each other ball center woman the best man capsule saba Jenfike company limited and the cafe capsule saba ball center so or say bomodia na bra tonso agogo na wabubu edampemu a womo entumi ensure kama na bibia enkoso midin the Maa Akos awie mabadwafo nyina wa ha na na kwekwe wa Sanso na Pastor Julius and also wa ha say evangelist na me wa ha na fa me producer Ishmael Haywood and also wa ha Sanso na social media guys ni nyina womo so ebo mi chidom ene adontene yankwo ne ye ne yenua bema bi ene nkomo na awie bema na ye ma aha na mami me pacho wo de ubetumi ayi master man because wa baso dada last week no ye nti wo de ubetumi ayi ama me nti enano efiada ye de wo botew ene na asam no ankasa ye kom ye nua ba no e wa ha sei na busuafo wa ha eno nti ye tie wa wie abaya otiwi mene no efa fru eya no abodin Porsche Frempon mene ne fa fru fru no mu no na mente faako go na adwuma ba kakra ewo ono omo sai me kwa dia o se angoma so high tension 20 plot enti dia ewo mu dia me kwa dia menya bia no me ma ne bia bi so o maame so ewo eho nyi se ibaye abrante bi wo ho a na o ma na duro na me nim ho hwe kekansem ne ye to wie ye no kekansem ne ye abrante no kekansem ne ye meje mu ama abrante ne ma na duro se onnom na embuild akra no se obi afefro no onnom aduro ana de yin pacho onnom asenyin sen no chire ne nyina mu onnom asenyin sen na me nim ho hwe onno amu so ma me disika kọ se onfanko hospital na on hwe se akra no ho ya na se ne ho nyen so a na ode ato aduro ama no no de ato adura man so on fan senyin sen ono ane maame timi ono ane maame eye den eto aduru ma no se on fan senyin sen wo be me nkwa adwuma abaye be frem obedide nyan nsema eni kwan se oka kire me e na oka kire me ma o mo be me bae oka kire me se owo me firi papa ho ba na me kobo me papa o ayi seshi me firi ho ba na maduru abu akwase paase na o frem me ka bisa me se owo no me nte ma me fa nurse free anwiam clinic ekọ ho ma ne kokọ hwe no ni nyina mu no ma mpa ba because minim se me ba na ye dey ewo ne ho ya wie me no wote ho of me nya adwuma nko o frɛ me a edidi atem afi wie o ka chem se akra ye otu nya me ba enam se akra ne nya me ba me misika de e ma ho biem no afrɛ me papa pani aka che no afrɛ me mi nya nkwase asɛm na me di no na me di sika kɔ saa me ye ne saa da bia na me kotua sika bi wo eye anwoma so St Michael na me di sika kɔ kɔgya driver ne say akra ne ba ne sika ne sika asɛm nyina wo di akra ne kɔ we si school mu ho dan ko hu say akra no ne din wo ho ana say ne din ni wo me from ma wo ba say ye nkɔ uye edidi atem na asabi didi matem wo ka sa esi so kire me say me ni ba bia wo mo ho te free ho ne de na me su sika bia nkɔ me ne woni nkɔmɔ because me ben ni ho dia misika nso me ye hwe wo ho me wo ho edidi dim na Saturday of frame me Saturday twa mu 2 week of frame me ka kire me say me ma me ba na oto ni sika na akora bia sika anto anya ama nkum no fa me ma me monda ase no enti o ba no na wo se ade na nka yenye ma wo ma ye hu de ntia Bible ta ntia Bible dia bona eye one se on fa me ma me mo na ase no e ka ho e na se akra ne nye me ban so a o ma me hu se enye me ban ya Akoma FM. all right me da say into asem ni nyina wo de buy no ma me say ye nua ba yi
Here financial no Porsche. Usha no wen. Ahoma so 20 plots. Ahoma so 20 plots. Na osua dwuma na wo ko school na wo ye den anano na mo banche. Mimi shia no ne ye adwuma no wonko ba bia no wo fie. Na wo fie. Okay. Enfie senya sam ne ye kan. Ache. Enfie ba sam ne ye kan. Ache o. Wonim metumi di ade ama wo bia no pay. Obi bi say oh me de man ache. But na ye ne ya. Nti ache ne say ye pese ye bibia mu. So pese ye boa wa ye bibia. Enti na juada otie Maa Akos wo Akoma mu nsɛm no enfie san woni ne tra enfie san sana wantwi ba Andrew year and then so Andrew 6 months cry woni ne tra Andrew 6 months okay nti wo hia no anya adwuma Akoma FM enti no na mo sa okay na na mo hia san e bia wo hu no Porsche manager ho Akoma FM ho babusua fo me mfa me ho nkɔ na e bia ye hwehwɛ no ye ho ayaba me ho ana ya juada otie Maa Akos wo Akoma mu nsɛm na maame no odi wonim sɛ na me ne ba no wo bibie ba papa ne de no wonim e ho hwee na won kɔto papa no ana papa ne toda me kɔto no toda nso ame kɔto no okay enti na me kɔhia no so a na nye me kɔto maame bi wo saa do ho na efie ho na me kɔ bia no ɔwɔ enti me kɔ a me kɔ fie ho na onua ba akɔ so ton mo wo Ankasi station ni nyina ya kwa akotena ho ni edidi nkomo ewia na obi asoro akọ okay me pese me hu say enti at that age na wo hu no because me bisa na age na was over 20 years akra no so won fie san okọ 4 years enti eti free 20 years mu a eka 16 years so de na me pese me hu ne say wo ko fie no o maame ehun say okay me ba Porsche ne mpena ene osai e Japan prince yana na onim mame nim but one kan che was ne bani senti no dabi okay usa ka asem bia strike me pa na wo sa age na wodi hu Porsche no na wo hwe no e me bi so o mame so ne san chire me mu wo metumi adu ho me duru ha mame ne se ne kwadwo ye ni de ye di kura bo ho a na me scam de be ko no kra ne nduru ba bia bi wa 10 cedis na me de am bi wa 20 cedis e wo ba bia ne nuaba na oton mo no e ho era na me de ma no now the nti na maame na di wonsem sika pai ti maame ni nim se na wo ne Porsche at the age of 16 years e twempana and wo ba tan yentumi anka cho se ne ba ni so enu nti gya no enti no de ne ba ne ho agigi sika wo ho meboa wo didi wo ne ba ne ho meboa okay enu ya point 1 o maame wa ha se wo ba won fie drunsia no twempana na abedidi ne ho enu nti o maame wa ha se wo be yi ano wo ne Porsche anyem ye no obo wa mane o hwe no o hwe no 9 months ni nyina na me di sika ko 9 months ni nyina na wo disika ne ma ono akasa na so se we na de so maame so e ko maame ho 9 months no yakobia na o maame ni Porsche ani ni eno onua na no oton mo ne susu ni maame e ho no kra maame no me ka se akra ne wo no maame ne bro mi nua bebre e wo ho o ka se won wo no ade no bro nua sa de yin se o ma ne ba ne wo na o papa be hu akira na o be ba na so ayeshi na se wo kra na o se to de bia wo kwa wo hu no papa so mi sa hwe dabi wo mi sa se wo be ye de wo fie dabi Wejede okay one to one in sense wo fi ebiem no papa nim se woni Porsche atwempera na wonim dabi papa ndi no wonim ti maame ni disi ani ko en wono gisika no anu wadie okay enti wanyem no ubetumi de won sense wo bo sa wo hwe no 9 months ni nyina na enye 9 months ni nyina de by se me ko adwuma sika no se adwuma ne ba na me ko de a ono atumi frɛ me se kojo si sika me pesika yesi na me de ko okay me dan se wo ye hospital bill why ne ko yi no why na hwɛ no wo ye na me ni a se de me di kan ba me kan ye se na me wo me papa ho ti me free ho ba ye no e na me ko fie ho nye o me ne ba me ho kra ba be che me ko ho e na papa ko fa police for ba be che me okọ wo an frɛ dabi na mudi nkomo de mo communicate wutu kwa na kwa ya no network in sheda anya adwuma sa se shibozu kwanta seshi ya frankofo nya wo mo ho da o enye kuro na mu isu nyame ye na wo na kura nti ono fra no wo nya wo nti wo ba ya wo be hunu se wo girlfriend Porsche Akoma FM ana montio be na otue ma me hunu na me ko Porsche me ko ho me duru ho
me frɛ guy bi wɔ hɔ ansa na me ko na me guy ne papa no ɛyɛ baako pa guy ne papa ben ɔne pɔ mo yɛ baako ti me frɛ ne sɛ yɛ kɔyɛ adwuma wɔ baabi eti me pɛ sɛ me ba ne hɔ na yɛ kɔ Porsche papa hɔ na deɛ ɔhɔ bia no yaka ɛna ɔka kyerɛ me sɛ me mmra ti ne hɔ na mete ɛna ɔne Porsche papa nyina de police for ne ba bɛfa me kɔ Adwoso police station. Okay, you be sure the current Porsche papa the police for ba bɛfrɛ wo but sɛ wo wash sɛ hwe hɔ na sɛ e bia network nya adwuma mobile phone yɛ adwuma adan one send the baniska fa kɔ hospital wa wo fa yi ho mobile phone ayi mobile money any out of coverage area. Ana ya juada utie Maa Akos Akoma mu nsɛm. Asai Japan Mami. Mobile money network yes mobile money ni out of coverage area o send e beko ahɔ no me kɔ no na nya mia madwuma na me yɛ wɔ hɔ iti na me ka sɛ hɔ na me kɔ no sɛ me kɔ na sisika wɔ me ho pa dia na me di atoro when did that ɔno afumu ɔno de yɛbɛkɔ no bɔde ne ayi nyina wɔ hɔ because wonim sa ɛya wo yiri a me bo wo yiri a woni ne tifie wo yɛ no ho ade ne ne tifie watu kwan ka wobetimi aka kyerɛ wo yiri sɛ metu kwan obi na ma miska to aduane die enti ɛna wodi no hɔ nyina no ma o yiri no a wɔte fie ne ne di me kɔ hɔ ansa na me kɔ me papa mo enti wo diskaja no ɛno na maame ne de kɔ to aduro ma no na enke yiku no wo sika sɛ na wo de ma no me koja na 200 cedis 2 million ai ɛno ma me me papa sika bi a ekodi obi wɔ na me kɔgye ye okay me kɔgye ye na me kɔ na me yi ma no sɛ sika no kra be si na me papa ne me wɔ ho asɛ be fie sɛ wo kɔ e wo di sɛn di bosome okay me kɔdi 2 weeks okay kɔdi 2 weeks me da sɛ ma memra Porsche so Porsche kasa gu fidie no on sɛ we na hye wo no nti wan kasa kase ayente wada why okay abrantie ni nsɛm a wɔkeka pa wo hia no wan na free hin na kwasi hene ma me hia no ahoma so ba bia na me 20 plot wo no mbɛyɛ adwuma na mehu no ana ɔka kyerɛ me so ɔpɛ me ana me sɛ mate then time yɛ fancy na nkra dwinti no me sɛ mate enti no na ɔba na me so maame bi wɔ hɔ no maame bi hwɛ abrewa bi wɔ hɔ nti am kɔtena maame ne nkyɛn paa maame ne nkyɛn na ɔba ɔno kwadwo yi ba obɛhu me ni me di nkɔmɔ no asɔre no ɔkɔ enti no emu adidi mu ana me de fa ya funu nti menye me ye no ana ɔwɔ no ka kyɛm sɛ me nkɔ yi nyin sɛ ni ntum no maame no papa mpene o maame no papa mpene sɛ menyem na me sɛ me de me Akoma FM enti later on no ana me am so realize say me father yeah very straight nti no ene me so me de me accept say message nyin sɛ ɔno ana to aduru mame ɔno ana na try drama sɛ so ɔka me maame ni hu mamba cha ɔka me maame ni hu bibi kra na ɔyɛ trofo menye me ye sɛ boy ka so maame ade na ɔde maame ye sɛ ɔtɔ aduro de ba no fumeso ana ɔmaame kɔ wɔ panie bia up to date me ha nyina me sire mu ka me fumeso ana ɔde me kɔ hɔ no ma papa bi wɔ hɔ papa nda so wɔ hɔ ana hɔ na ɔde me kɔ ye sɛ nka me nkɔ sɛ nyinsen ye kɔ ye nyinsen na akra no wa ma ɔso wɔ ma ɔpɛwiase abedi fufu wama ma didi musa because me maame je ne kwenta na boy not ho no ye trofo oh we didi ma wo maame bi di ye mpantro mama me se wo boa ye mpantro an ye mpa ni pa boni ayesa maame na ye ka me ka na me tini nchen no maame na wo ho sisi ye se maame de kwa di adanse me maame be frɛ me kwa na kwa maame tim kan se pocha kwa nkan jo maame so yes e bi obaka cho papa ma papa so no wa ye dey enya school abo nti se kwa we ka so hia me na me nko school na obo na ma me tro BEC now JHS wo betcho BC na ma ni hu se ko school ma ni hu se me ko school o ya wa so se me ko school ai okay what you trust we it is o ma o ka che me se o ma me 200 ma me from me nyinsan ma me na me ka no wono no de onu na me fa ni se me tin wo de bi ante awia me ko do bibia ma me na ma miska se bia bo charge ko ye dey fa kokoto enti want me nkan che me say me maame ni me nyinsan hu bi na maame gi ni sika me maame ndi ni coins oh me maame ndi ni coins na me bo maame me pese oto aso maame but o maame te he o me ka say e bia say wo maame ni ho de a ene e beka say bia prince e twantro but wo maame te ya enti wo gi di sasanya no kra no woka wo betumi e twantro gu maame so maame boy not won kan no kra Akoma FM en samo kan nyina tro nko no watwa abesi sise me kra ne kire me ma okasi me na make us okasi maame ni mu coins adi ni sika kra na oboa okay na maame na onam ho no no ye all do fine we di pa be dindin but for say
ebi a obeka sai ti obi anaso no obi bedi nkomo nim ye ono ni wo nam hoyi na oba fie ho no ma okase ma mi nim so oba fie ho no no nim sa boys ni na ba fie bedi ago ma mo pe like ono aduane kra na ono boys nsa ana mi kwa enye police station kana mi say me ne wo fa any me sister ekunu enye police station ye che wan ka mi nim say wo fa kra like Mrs. wo fa any me sister ekunu wo sister Penny ni kunu ye prince wo fa no wo fa senate wo no me sister kunu Brian wo fa kunu wo fa senate prince now your police station na minim and so say wo nim ade asem na o ka me FM ono de onim pa wo de me pese wo your police station ho na and team ne wo ha to wo papa beka sa ma me beka so your police station ho ma na minim da yenye unu police station ho enti wo na beka be si bra ye de che no so 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 nti ka wa sa me wo ya imi nse wo bia no ho fi mi da ono what won fi mi da nti me ade o kan yan say abortion na and o kan say enye me so ma me o do fa me accept say me dey me gas ma accept na mbo me accept say me ye okay enso akra no so won ma e na me nyame adom di corset na mbo mafuso na me go school o ye dan me bo corset e mafuso na me go school wo corset I me te classroom na ba corset na wa GHS 3 na SS na me funi starting say pie kakra me school up to date obi anu sama wo ye wo de corset mo ba funi so akora ne so from 1 month to 9 months menyini ma onyini ni kwa me ne ko to corset ni na wo ho e na akora ne hwene tiatia ne hwene fam sa no akora no wa say wo de corset bo a chechire wo yam akora no to ndo ba ne ba obane ba because num nure ko hene ba ye nyina na num ye ba no eno me num ni nyina di sit e na sa ko hospital ye ye dan me ko hospital man ko antenatal da me antenatal da abortion drunku an ye nti last day ka me ko akosai nyinsen no obi na bo me bosia tola so 200 FM and am ni sister bi ajewa e aju se ne onko na bi ko papa e ye ni ye ko ye do I think tech top high na ma me se onye ma me na akra no nim de agbiente onye ye sabra mu do top high na akra no anya boso be say no anya be 7 months Portia ma 7 months aboso me so ka ko ye akra na to agu ma se me ni buafo na sabra no wo de kase so na me ma papa bo ma ba yi baabi e wo ho amayen enti sa 7 months ni nyina no na wa wofo nim sa wonya ma obi ani na de concert ne bo me ma me de no hu busame ba na me nka no kre me ma me hu busame pan so na me nka no kre me wo de concert no e bo wo yem ma mafu no anope e kope anadwo o mpie me mafu no ka so pie ya na de wo de bo ye fu mu besi da pie sane me ti mafu ni tie ya me wo ye nti nurse me wo duom anti comfort wo me wo nurse ni me drew ka me obusam say de na ha na me se ma me ba wo o ka se ka say na wa wo fu me sister we the two me sister ama e de tina me nchen me di hospital 3 days ona tina me nchen na wo ye fru nyoya me afrinya I am say to da na ase makoma say no emia me cha me bo ekọ school mu esa na me mbia ada you scott na your shirt and your straight dress na ta me straight dress ne de ya na me ho kire bi ma me shirt ne de na te class kra na mitimi e really e bie batim no na ma bie na ma je ma ho me kakra Swasoma Akoma FM and this boy no to no ka chere say na ma mi ni no ho kra me twe ma mi didi mo na me de wo ye me ma wo ya wo me wo ye na ma me frima me na frɛ ka chere so kwadwo baby Portia wo nti o se de nti mi nya ne den o je de ma me gidi asama ma me ne to no nti mi nya ne den na ma me sa wa wo nti wo nya ne den sei ana ma me se ne first call ma me ka chere so first call no ka chere se ne nka me ka hospital ho o ka chere ma me ka chere ma me se ne nka oba ne be ka hospital ho ade ma gba we hu ya me hia papa che no na mi si mi ka se mi che no e san kwasa se mo ka chere ma me no choso sanka oba no be ka hospital ho ana didi mo anya me ncha de mo ka na ni mitirim ka se me che no me wo ha na papa mi sister kunu no a me ka no bra oba ka chem se Portia ya chi kwadwo na me se bra ya ha me si kwa me se bra me da ase nya me nshira mo because papa Akoma FM don't me kan chem se sei but me wo nyina papa nkasa me ho don't me kan chem se ma chi na na se sei ma me ya ko police station ho no ma me ya ko ho no ne o se ya nam se papa chi nu nti no won't me nhwa akwala no because ya man enfi ana na chidompe bu ana I can't remember na me ye indomie bi wani ho na nsen obetwa mu
the next day no buy a few hono Akoma FM na me kwa me pen na no kra na cassette nti me wo kasa nyam de ho na me hwe no na be say me phone we me na ni number on the frame me na me say me phone na say na me buy edin kan say me phone ana say me phone na say na me ba na ye Akoma FM ai en ya peska na me source na me ko phone na me me pay iPhone na use na peska me source na me ko phone no body use na me person use iPhone nti ka ma right now no me obi be twen obi amon de abre me nya use no person use it iPhone ejuma ben na ya person use Akoma ejuma FM ben na ya wo be use iPhone iPhone no ne mema we no ma ma say me ya ejuma iPhone say we ya ejuma iPhone me ya ejuma ma yanko aha enti no me o tada no ba ho no Akoma FM no ne boy bi na nam ana me di na o na see me ko ye no free eno kwa de ye ne kra chi ono on fia kra no onhwe no from since ama ye police dabi ye ni police station be see ho no efie eno kwa de ya ko mani dem ye ni be see oba papa na akasa me ma papa ye mistake no enyo oba papa ni me de me huni sa wo no abrante ye pen ma say wo no on the pen that time na e baji mi bre bre na ye baji mi bre then time na ma mi nyini ye na me enti no adu say yan kan pen no chia ma ngamre po ma what Akoma FM ma no ade wonye be ma ye be ma ba mi mo na chia no na ipa dia ma nya mi ni mi ka se bi nyina ye di bi pe wa butu se pe yo ana wa kan sa ni wa butu se pe yo na wuji feelings no wa ka twa that was then wuji feelings no wa ka twa so wo ka twa kan you wi ye ni that time enye na ba ka twa oyo bi dofo to aso na wi na me fa papa nwrem na ye mra na nipa no dofo ana ma ya oba ho no ye chi no mu ho no ma me de chi ye chi no die nti ni ye chi no ma ye hu ye no because me ene de be me father side okay na wunnim say ya chi no wo bi na bebo wa mane se ya chi no nti wunnim de nti ya chi no okay enti to aso na ma ya chi no na o papa ne o ma me mo ba fie ho no mu no be tutu o man yampie akoye na ne aya piano na to ye pense mo mo kan ye o ko mbe bla kra ni asika na evi ibi o mo na kasa be ni sika na me ne enti ene na ene ono ade mo ba ono kasa na dia ba bibi o ho nti na ode mo ba ye no bibi o ho prince ma mi sa obiem ebra onyem no wo ka se won san yin san no mene na kasa ada mene ne kan ya ka me ko fi o ma mene san bo media waka so say nyin say ai ma omoka se bi kura ho a o se be bo media ma mene ka gay ya ka chere me say ye de me fa soro na yin o mo de me fa fom ma yime enye o mo de me bisa question na mpese oyi an waka se won say nyin say na na waka se won say nyin say ne da pasha o kasa o ye trofo won no wo de ne kwa chere wo ma me no papa like me ma me ne papa de o mu ni mo me papa ba ko ofi on di woni mu no okay omo wen Akoma FM omo nsunya me o na me kan bonsu kan because o say ebra wanyem no o ka chen say onyi because wo de ne kwa ne maame ne wo maame ne wo papa empene so oboa me boa mai ma twa to oboa da enti wo de onyem ni nya wo de ne kire wa wofo me papa ba ko ofi ho di woni mu no obedi mi ho be 1 week kra ma me papa no ne me maame na o fi o si a no kra ni mu ni say obedi ho dabi o tie de meka no o say me maame ne papa no omuni ha matumi afa na anchi na se bosu nkwanta he ya matumi afa na anchi dabi bosu nkwanta nye kuma se enye Ashanti region he ya ana bosu nkwanta we west bijan kwanta na madwena kwa kwesi so okay na so oka chose ko yigu o se wan ka chose ko yigu o se wan ka na wo wo ho prince me so and asem na ye ba no meba ye ka ma na wie won kwanyin wo akra ne ya wo no enti ye mpese ye bi eno na ya na mani abre no wo ka so won kwanyin wo ana wa mena ye ma ka chen so nku wan try dro bi afa ma poshia so onom
aduro de na fa sika anto aduro se wonji se da na kwotete wa fa sika anto a yetete utete haban de man se won fansa na fa aduro man kwotete haban because minim se haban we de kan yin se be say enti wan ka se won koyi man kan chenso wan ka se won koyi wan ka se won koyi Portia wonyini sama no papa wa enti na bia wo ka se bi dia tete ho ma papa die odo fine mi show me father pa but anyway and anya afa na asem na duru han na me ba be me ho sesei okay enti enuro ben no ka ono akototo bre wa na so ma wusika na koto ye me no go bi no so ye nurse ni mini baby no so ye nurse on nurse so ye nurse on man o man be meduro ana second ono akasa na ozi ono akasa ni me ko ba bi koto eduro bra kwaku koto eduro kai no be fa sache ne so na ka che ne se won kai se nurse bi wan bi ma fu ma so ho no busa minim fu ma so kra Prince David Prince me patronya se dia me bra me se me mo ma chi tina me to a me sere no me patronya wa adanse wa ha me so me wa adanse pa dia me ka bia me wa adanse ma me se wo ka chen so dia me ka bia wo ka se ma ne nyihu no no so obeyi agu dia me ka bia me wa adanse ne hwan boy na me ne ko ho na me ko hu ni kasa go fidie ni ma boy na me ne ko ho me ko hu ni ono so wo ho okay enti ebra wanyem no wan kasa ututu wo nai kofie kwa catch up ona wo for say mene mo banyem man ende man ko kan bi an kire ma me no okay ba ma me na ne hu say because again ya ka kire me say ma me ne ma me ma o ma me hu Akoma FM enam say say o ma me hu a ana obehu na akire ya say de o ma me sipe ma asem ne bia na wa pe wasem sen so when ne ba ne twempera wo hwe no say de no osini me ye no no yes I know ni so when ne ba ne twempera itino na me mpese I know nim na me mpese ebia obeka say ebia koju na okra say na o de ye me itino isi ande mi itene de me o kan say na me te na say itime tumi an kan kire ma enti wo accept akra na say wo eno obayi si me yegu wo ka che ne say wo ngo eno so obayi yegu wo gidi ye be hwehwe mu because bia ba bia wo ko no wo ka no what the work or one, I won't suma was second because you become so no meaning in a barn. I call her 4 years in the minims a 1 more. Woke up 2 1 no more that's so one. And catch you to car. Fumason the measure of Papano. Oh, that's so measure. What do I say? We only say Papa okay, Papa, that's so measure. China, me pacha ish. Yen na ya beko me passem we one dance me asamba ye ka. Bibi wa yanka but Prince say yakwa papa ne watch na indeed papa ne ka say yes FM mo ba ho in fact me ne woni ne ye me pasem no krai wo de ne ko papa bi ho ana wa fa na nko me fa say me wie me po adwuma 3 o'clock me tu ka ko papa ne ho wo de ne ko ya na wa fa na nko me papa na ho kan me nim no Akoma FM to but ono na ko ye ma me na ko fo okay Beme no na ko wo bi saw wonu na ko wo bi saw wan na kira wo ma ye ko e wan na kira hwan ma wo mo me wo fie Akoma FM ma me na me kan ma me number e no fresi so ka kya me se me nhia no ne ye nko ba bi me ne me sister me na me kira dan ta me sister chikosua me ne me sister ne oto ne ko Akoma FM woni na ko ye e na mo nyina mo ko hia Prince ye na ko hia ne it's wo sister mo ko hia Prince sister bra sister de wunu ya mani nyina na chi na kasa wa fidie ne mame Prince asem na nya ba nya ba ani braba say ye keka no kura ebetumi abo ma akoma atoye ba ye gibi etwaye mo e na o ka no e hon bisa se me na me kire no se yenko woni mi mami ene me papa ke fu bi di nkomo se na me koso wo me ne ba na ntem wono ene me papa ni di nkomo me sa me papa no ka no number be sisa abiri ma so ka se oni asesi ba metumi di number na ma wo ka se papa bi na ka omuna me sa hono na minim se bibi kra ho se me o ka se fumeso na ho na me obi minim se hospital bi ho me na minim se what drugstore bi akra ho etimu na mo kire se e na mo na mo frɛ me na me ne mo ko ye exactly se me na me do ko ho a minim etina me ka se minim papa bia because wo na frɛ me na mo di mani me ye ko ye wona aka chemsi ye nko ne ye ko ye because wo me na minim se fumeso ko bra no pharmacy bia ho me no ko me na minim ho Akoma FM me no na na ko okay baba na etere na wo be ka chemse me na me do ko sister
ebra mo koye no woni wonua kra na ko hia papa no ya wo koye abortion asese ya ma ya wo ne pane ya ma ne nan baako enhye dan ye yi papa no mo koye no wan na mo ko hia no ho ma ye hu ye mpa dance kuru mu ma me nya dance kuru okay kwa bia koye ne ko hia akwadwo me na me nwie ko hia na akwadwo ene ye koye kasa ye koye no ye dru fumesa no ye wura mu sade ye ko chi kuro mu ye wura mu kakla bi na ene ye koye ntim kwa me koye no ye dru honom no na papa de akola wei woni kan kwadwo kasai ansa na wode akora we ko woni ne kasai wo fon so na woni eminie ye koye no kwadwo ne president kan right inside na ne papa ne ko kasai enti a kire na me nua yi koye enti ogba ya mbusa ne sa de asa papa ne kan na so wo ne pane ya miensa sa de Akoma FM sabra ne na wanya bosome sen posia na manya ba 7 na no wanya 7 man na sa adai upe wo na ena ma mpa cho kwadwo asa wo kasa me ton mo na wo se me ma me nim hu bie no me pa cho akora wetimi yila me pa cho wo ma yenwie ho ubetumi akai kwadwo se won kai sa ye ko ye ni sei me kai se ye ko ye kai kwadwo ma me kwadwo papa no right inside papa no ho no me kai se na direct kwadwo won kai sa ye ko ye no kwadwo kai se ye ko ye no papa no ho no na captaincy bi sen ho na wo pia captaincy na wo na papa no right inside mo right inside na wo pia ansa na Porsche no ewram Porsche ba na wo busa ne se wa wo ne panie no na wo kwadwo wo busa ansa na Porsche yi wa no se wa wo ne miensa se ade na nura nim na na sa no pa no na aba na ase na sa ade ne yenko okay 7 months kwadwo ne si ahoma so na me ni nua no e ko ofi kwadwo ni nyina sto won kai ana da ye bi no mo so me me kai o de o ke bia me kai but me ka chen me the American want me say ye ho no na me nim say e bi wo ho da bia yi bi menti ase pharmacy bi wo ho ana say drug store bi wo ho na mo kwoto no wo ho ana asa mo ni nyina na bom koye mo kwoto na mo ni nyina na bom koye ase ni nyina na koye good enti na wonim se pharmacy ho enti mo koye na mo koye den ankasa wonim sa ho no mo koye den me e ho na ye koye no one me papa no say dem na me ka so one me papa no na edi nkomo no ye dru on me papa no onu kra na ye ko no na oka ho o me dru ai no oka ho eti na me nim nkomo kra mo ne me papa no edi okay eti na oka se me na me de ne ko ye na oboa but ye kasa no me de me mumie no me nim wo bia me de ne de eno asa me de bobo so pampampan menyi wo bia ho ska menyi wo bia ti ba bia no kra ne da no ana de wo se mbisa no de na wo ka kire me ana menti ase ne wo se wo nim papa no wan sa mebua etiefo nkasa mebua ai menyi mu no wo se wo nim no but oni wo mu nyina so na ko ho mpa cho papa no wo ne pa ne no we hu no ye nyina edru on de me hu no enti kwadwa de na wutwa mentro de oka se me na me de ne oka se statement o ye ne se na mu ko na wonim sabo kwa ya abortion ende na me ya we se na papa naka kwadwo wutwa ko sa bro papa se ka me bon fucking na oba sa dem Akoma FM what are you so ka me sa ba Akoma FM me bon me sa do tu me sa do tu oh se ma kan ya sa kwa sa na o e se ma kan ya sa kwa sa mo se Akoma FM me se me sa do tu live me ya fun po Akoma FM de ma me pese me play decent wa ha yen kasa ma Akoma FM don't wo si ne ya ka me nko ye asema ka wo si ho wo si ho nko ho eno ne asem no kojo wonu ya be me yo tie me pada sukuru me de bia me ka obedi dance ye wo ka sa wo nko ho de nti me ka sa sadia ene ya pon a e ka metu kan ya ko bisa papa no sa wo nimu a ana wo ba no hoda masam de me penokra because sa wo anka nokra e betwa no wo mo abeka nokra esa no ana mani yabre esa wo hwa de obeka bia meka se wo twa ntro mesre wo ti o meka se ye pe ye de ye tu ye ne ba bia nokra ne hye bia no pai amene na koye me kwai se akwa ya abortion na emam no anya ye ne ahunu ba se kotwa ne ho ba ne be hyem se die ti o meka se meko ho se wo ka se ya die ti na me se meko ho meko wa akopa de meko akọ find out se wa ba hoda bemena me pacha oba ba ni Akoma FM bebe na wo hu no say oba ba no kra twempra mame nyame anim no kuro ni amatia Akoma FM ya de wo me no kuro mu say akra me ma te wo pani se mo da wo pon se me ba yi ka say wo mo ko hen
efa hen esi hin me dem so da mama nsika ko school akwan every day de bia ko school enti me dem nim say SS3 ana akwan wo enti onya ka school mu ma teacher for no ka dem say o mo twena e dai asen amana sa akran Akoma FM do ma ne nko 3 no wa ko twero kura enti me penipa mo ko kodwa to a headmaster no say ko mo me ma akran ne dai entwero me kan ya ma me so ntase na me yi ni ba di college nko tu escadin ba di college o ma twero o ma onko school no ko twero na me ni ba mama ma ko adwuma ma ba ma betina fie me hye fie ba bi atie no so no obi fie timi na hwe me esi fie no enti na ye dan edem no na esen ru Akoma FM okay e wo ha enti na we no teacher ni bi e wo ho master SD ena kro sofo da bia na o mu bare nchen enti o mu wuro fie hokoba up and down woni boy to be okay minim adi wo minim no sa kwan no so ba na wonim se bia minim da ana me ba panyin no enso kunu o ware no wo fa se ni se we wo fo se no wo fa se ni enti dem se yawo no nti ena ma wo mu yedai e ba ho se na nim so na twempena we no Porsche no na minim so na twempena enti akura na kasa wo ho isi ya no da we na so no si ekuma ayi wo nso enua ofiro mbusiam meba mo pese wo wie na me na me sate ba no wo nya mo tia sate ba no enti mi de minim dia yi me da hwa na sister ya ba e wo so manta mo ni pa me ne ye free pa no wo so ni ade ya from pon enti wo friend brapa bra wo ba enkotojo fom Akoma FM sister na ade no bu nkotojo yi wo ne wo fa se ba kwabra ono so fa we die ye nu se do si tie no fa we die ntwa ye ne pa wa chaw ade se Porsche awo hey akwada fa ta do ko school no akwo hey Mary na bisa Mary akiri ba no ana because Mary na ho ko nyimo no mama Porsche awo wo se say o nya no kure sisa ya akoko na nya no kure ni mama to ans na as ya hwi nsu agum ho odem ho wafo hey Akoma FM Akoma FM sisa ya se yawo a chaw pa bla yawo ko to dwe go fom my pa ma chaw pa na me bu sisa ya se enti na finish ani mo na se wonim aya meri Akoma FM ndie mi bu sa bi so wonim ho Akoma FM wase no onim sa akra so wonim okay enti se wo ka se wase no wonim no wa mi de minim ho e ho asem o de mi fa ho mem Akoma FM enti me bayi na me kasa no because me do ko school wo da ache no wa mpene so amana mamu a enda akra na mo ndin kro wiase bi adua be na me twa blog na me fa show na wo fa ko school pam mama hwe adwumadin wei adua be na de che adwuma wei na hwe sika ma se no wo duru SS3 na kro wotima hwe na mi anuma kodi sansam fu wodi a me ba ma no ntoro no die mo da sabra no won fie sai no 16 years SS3 JHS JHS what no be quarter you know SS1 no SS1 mama afi no wo school mu okay ayi to ko school wo pakoso o me body me mo school ni dey oh okay so pakoso dey me mo school ni dey okay wo enti mama Akoma FM mama me tu me fuwa ti ho na me sofo bi e frɛ me no se yawo asɛm wa sie ne mate na de be boa me ya ne sɛ wonti akora no force okay na mahu be ma no me se be ma no wono ne bra no a wo ka no ɛno wo so de nwan ho de wan fa wa ma sɛ boy bi a no ne nam wo ne no ya wo ba fie ma wonu tisa no no to wo aduane wo aduane ma mu nyam to nsa ye dai edidi won se ho de wo yi ho afiri ho wa doje ho de wo so wan ka se bɔ ne yonu a wa doje ho meba ho me ndoje me pipa ma chunya pa ni pon wunye ni pon ya wa ankasa munyam fifie ba ko mama me ne dai tintempa na me sa ma 4 days ne ti akora no da ho wonum da ne sa kan ne tiko sa ko school sa ko bin so de wie na ento asoro ma me chi no Akoma FM we ni to cancer mfo se woni coins ya ono de be hwe wei ne ba wa wo no me de chirem na me chire ho ba no ane ba no ma wo no ba no ya wo no sa tam na me sa boy no so no mase no na me ntise me ne nam ba bia me ne ko bia me ne ba ana we frɛ no to we ne frɛ ya wei no
frɛ boy yɛ ɔte yɛ kɔdwe na ɔda dɛ no a sɛ wɔnyɛ adwuma bi nti wɔmmra no monyɛ dɛ yɛnkɔyɛ Akoma bi ɔba ɔfa hɔ ɔkɔyɛ hɔ no wɔamfa hɔ no ɔfa kɔti kwan na kɔhyɛ fie hɔ saa ta nam so me ne yaw no ɛnam nti ne yɛ wɔ ahoma so ayi dɔme abla police station Akoma FM kɔkyerɛkyerɛ nsɛm nom nyinaa kyerɛ no wɔatɔ adeɛ akora mfa mu no mu wɔn na tɔma wɔ corset na ma mi sika na me kotoye wɔn ma sika sɛ fa kɔtɔ corset me pentro wɔn ma sika sɛ fa kɔtɔ na fa bɔ wo mu nyinsɛn no from 1 month to 9 months my ya dia wo prince papa beto aso na mo ma ni nisa hɔ na wɔn hwɛ mmiri ni tiri akɔ akɔ wurewure ma wɔyi ame woman sika sɛ fa kɔtɔ corset amɔ yɛ fro no so corset da wojede wa man ska Porsche na ye ka no kro man no kra me ye me ka no kra wo ai enu ti asie wie akwa na ba wiase wo discard ma safa kɔtɔ aduane dia na fa kɔtɔ aduro no na ade kɔtɔ corset enu dia wo hunu o se fa kɔtɔ corset na ba ma ye dan wo hunu corset ba ma wo corset o se ba ma dia so me fa nkɔ me nya dia e ma etenyin sa ne ma dia ne me nya dia ma me ma me mu because me papa hu a obɛkye no ɛna wo no ɛne sisa no so pa kyerɛ enti wa mose Porsche agye kɔtɔ corset fa boso memu mo ka sɛ yade a ɛna wo de kɔtɔ corset na kɔtɔ corset no wo ma ne hunu sɛ ne ade no ɛne corset me de miem ama emu hɔ na me ni FM enti no nim sɛ de corset bom na emom wa ka kyerɛ sɛ ye bibia wo ma me mu hu sɛ onyem bema mame oboa da ye bibia wo boa efie bi sa ye wo ba na kwaya mpa me tu a me Anthony boy bi di Anthony me ne no na ne ho so wase me mama ne sika se ofa kɔtɔ corset abimi sika na me de ma se fa kɔtɔ corset me de ma se fa kɔtɔ corset wase wa fa ma ne so me bo no de waka wase wa nka corset na mo ka se wonye de na wufuo hu no efuro pia de na be na wufuo hu na de na me ka cho se ya o ma me hu achi eti den me na me ma sika se fa kɔtɔ bibi ma man sika so fa kɔtɔ eti onu ana de oye no de kɔtɔ okay bemena eti de ti a wo che no ono na me adro wo fa kire ho bewura mo wo fa kire no ko kire ko tena boy no je no wo no tese aye boy na hom ti because onua aye Porsche nua ekunu aye wo nua Akoma ne wo fa se enti no aye boy na hom ti enti Porsche ya ma me ba po achifo betie ni ya Porsche sister aye prince e wo fa enti aye boy na hom ti timni boy ne nam nya sa de no na boy ne dwene ho se ede be kura na enti wo ne ono kura nti na man ba soro ho a nka wo meye sa nkwasa sem no because ti angoma so just to attention okay enti mu no ye dey etwe okay enti because of sa ya ono nti ya no say nam we wono nti na ma we ba soro bi di sa nsem fo no enti ne ya no fo ameme so say ye nche no okay wo enti me ne ya no ya kwan deda no a na oba ye ya chen be 7 o'clock okay ye ba na ono kwa ya fie no obi akre no ye ba na wosi ne ho ana ya juya utie Maa Akos wo Akoma mu nsɛm dwumadi so ne dem share kem na pa any tech police station okay te dem ko ye no go tech police station ay friend say adwo te koduru ya boy amane ye nyina ewie no no mo adine tum Akoma FM adine tum no na hwefo amanfo ene ya make say chopa wo mu na busuafo ya na nkasa kra ma me a FM no enam say wo nsu efirifie ho no mu nyina bai ti ma me kra kan se mi kirem say oh ofa na de na wo ba efie ana ona na ba efie na asem say na ma me didi ma me na tem so won fa nsem fon ne kwa asem firi won ko because ma me onim nyansa so onim nyansa anka obia wo baba ko abe fa me ba panin asa ma foforo asa be tabi wa ma me say busu sem wi ana wo fie mu di sam busu sem no mu fie mu kasa asem wi e wo ho enti sa akura no amudi na chi no unso we wudi ni because what ma do ma me na yi kwa ya wonam so no obetimi aye san kwasem ti obetimi eden obetimi na do ye wentimi ni we why wait etimi pa to no hu ni say wo ye abo mu abo wo ni ba kama kwa sa de wo me sa me hu bo wo etimi hu no a nam sa de etimi hu no me buta no timi ye chi ni wie no dam say could be 2 weeks say 1 week say 2 years na eden ye dey ti aba for Akoma FM ba so for we dey ba na ne wafo bi se no wafo sende yo na kwam se yes so for se yo minim Akoma FM no ba na ma wo de chem mo yi no ba no mo de yi na kutwa police for na sem ta police for kan se ba me ntwem emie boy no ma ne ko dem de ti na police for no bu afukura sa second
akran ko school first ko school 16 years wo sa ta ade amaso fa mu nu enkowu na yase enti akura no akasa no to no wo na nyame wo na mfa no wona no bari na wona ni wo na so okunu enti mi dwen ko mitim say wo ba say obekum akura no no amase bia we fa no yire anasem pra na enti enu na ma ye che no na ma ye che no enti kodura me ka wasem na gu no na say principal ho anum to asem no say mo am fa say e pe kwa me ko tena fie okay the man dem chaye no ase no no na ayi ebra na wo yire ade wo bai na kosu kuma ye kokoo na what je hu sika every prince one papa wo ba no mo obidi mame na me meti obi na hwe me if mo fra se na nya papa ntimi mi dru be se fa the be 12 years no na me hwe abom to abijan timi na mdimitra pempem sa ko pem se metia okay meti obi nto mame ni nto mame nche na we woto no obi a no to be hwe me wa we ya obi to hwe me bibi o to obi to hwe me ebi o da bi wonye bibi o bibi mame because obi o timi adi anu afọ de o bibi mame mami wo ye bibi mame wo ye bibi ma o we mi mu so nipa o ye nipa wo ye sure okay ni wo ye nipa me ya sure o no ni me ya sure pa wo ye nipa mami ya chi ni wie ye so no ba na wo nipa na oh eye say de say o me fan say Akoma FM okay adwuni binti me ba ya che ni wie ye ne ye beba ho na mama so beta se na fe wono so beyi ne ho ne mum siatica expert 21st Health Clinic wo mu na tutu siatica yade no ase enu ti bomode wanya bi akọ ene siatica yade ka ye bia so bewie 21st Health Clinic ma enfidie de sa yade de ho de guo bomode na 21st canteen 7am bo na ye ready na wakọ trust no waji bi edi en cry do me market every do dan mu kuma se overseas what for radio so nyane techima go so sehwe 21st Health Clinic amasanji atumu eho nyina wo behu ye 0540 311 311 0540 311 311 East Chadabal Center where the breast man capsules aba mema no bia bo wonom ema usisimu eye dinsa se esisisi yade yi mu amamai cancer beko wa ye mere wo mpam ni nyina beko gonorrhea ne syphilis na dry your best man capsules wo benye bidane ba have me ba kwalena ka ba misty Suhum Hansa Street e 125 year East Chadabal Center wonom e wo Suhum Hansa Street fra wonom was 0208 288099 0208 288099 wo benye best man capsules East Chadabal Center diaba kafefe was talala kafefe capsules no aneko e mane memedro ni mema no biesese wonom wa ye mre wo mpam wo be manaka ketwa bodwo so ye ya wo ba enkabone wakoso akumanu ensugu anapokra se wa yaze e woto na ye wo sisi woni feelings wonya kafefe capsules oba no be mano a ye nyina ye kwehia feeling ku feeling bambo bi agene de Daniel Bakwale na Fredman Sapidan keso ke bankran smart debo bo asese wa he ba mampon ousko bi e wo enkoko from Madam Harriet e wo 0201 83819 020 7183 819 0207 183 819 Caresic Ventures near the Zahara enupano ene yede abegu dwaso Zahara mission na J capsules no etu na mu san yade ase wo be krogu wo bema ekrogu bema wo sansa gu bema ho wonya Caresic Ventures gonorrhea syphilis oba wo de pua wo fa capsules rim yenu a no wa fa 3 caps Zahara mission na de nom ekodru ni padua ni ma yade ni nyina broskoto no away Zahara man capsules so bema wonu bia kama enya aphrodisiac enya so no ya na ma be ma sori agina so na pa adwuma ye nemum no eyi yade bia mo aye mre se be ma waye mre no eyi yade ni firi ho naturally wusi da demo sanso ena hindi e ba mesha no so eyi typhoid malaria no diabetes so cash drugstore lane herba pharmacy chemical shop ubenya be free 0246 348334 0246 348334 na wanya Zahara enupa ni bi TIME time about mesha malaria beko KG about capsules e immune system no emroma bi jana osatoso na kwa janse kwale na ka ba Daniel ba Misty PFA have made ozone scanners Apidank for 0244 417 669 0244 417 669 Prince mami bra so bi ma sa na memra Porsche amremu na da fa ne de no enka ho na fe yemra mama so wo wofa wonim na yire no ni wofa ne friend say ya friend okay wo wofa ya friend pom wonim sa na yire no hwan Porsche enua na wonim wonya mesia Porsche nyina no na wonim sa wo fa ya frempon ne yire aye Porsche enua na minim da e kire se
me issue isi ye na me na kire me say ono o maame ne o papa awu it ono na tete no na me so me free abo ba ma metu ne fie ho na papa yin so asema o kan ne say o say enam ya one so na ma me ba asoro ho enye ono so na nam na ma me ko enam ne so say enam ne so wako media me pese bi hunu nie na wonim say ya frempon na me nim wo ware fie ho na me nim okay when share portion da first day we dey share na ne da we dey say ne peno wa mesra ne sister dam wo ehunu da da bi omunte ba bi a me wo no okay it asoro ye koye adwuma me papa na no o kana asem say ne dan o tu ni ka ba na ho en on ne dan ye kokoye na me di hu portion okay dey na me pese me huni because say wa hwa ye be frɛ wo bra ya frempo obi sa na say na wonim say wo no wo wonim say o ware fie ho ye be frɛ no ye bisa no portion na wonim say wo sister baby wo ware no e ho na be me free na me nimu da wonimu da na me nimu da na o ye maame me ye o de ye twa ye ho ba ye maame bebem because abrantie yi ba ho no prince be fie ho no na wo maame nim sa wo na na twempra e wo se wo maame ehunu se ne ba eba ayere eya prince Akoma FM mama wa ha obekere yen abra wanyem no na mama say wonu de ne wo hu bisa no wo maame no hu bisa enka ho e ba cha no hu bisa me na obisa wa na aka de asem na kire no na nim sa wo ngoda ma say ana me ne kokora na hwim na nim sa concert no ba no be kwa kowura concert ne montie mpia bonten e mama hu no ahunu portion bi so asem wonim sa de wo ye ne ka bewu portion ma wonim sa de wo ye na wo frefre wo de ama ho me bi sa wasam ye no mama ne etie wonim na me nim de na wonim sa frefre wo ama ho wonim sa wo bitimi wo 7 months me pa cha enti 7 months ye wo eyeye ena 7 months wo say be ma di wachi atwe wo say fa ne ye ko wo ho akora ne bepia ba 7 months akora ne bibia develop enti nka wo ko ye ne ye de wo ena to ena wu ya prince ka be ware biem na ware biem prince me biso asem eni abre me pa cha wo ko ye so nko wo pane na 7-month baby horom wanyimra no sababa wa wu ya ka be ware biem ana wo ware biem prince me pa cha me bisa question ye ma no ka be ware ana wakum obi benti nkanu ano no forever and ever o chicho be ma bossere ka be ware biem me dey en ka be ware biem me na ka me nye ma say me fa obi abiem because ono no dey ka be bobre akokora no akora na ote ho no ono onim say makuma mu nyina de na ye wo no oh debi me say debi man say udo obi a na se nipa ni wa untumi nya no untumi nya bibia bi mu what did you say mo 27 years enti ka be ka say obi be wo say nyame ama 70-80 years ya wo do no wawu enti ka nware biem ami go minimum bi a esia oda so be sisa bi enti ka me nware biem me be ma bible mu nko yi me bible ne mre me prince baso bible ni mu na wo dia swear say since woni ababa wa wei entem tete ye no woni awurade ka me be ka se woni bada na tobo ko fa me bible ne bre me e ba dia ma fa bi o ba o ka chem say owu ya ti asabi man face ti asabi o ka no eja you to come so me play decent me person me play decent because me me to one Akoma FM Wafa Akoma FM oh papa abutra yes now Mr. Frempong Debbie oh biasamo Debbie mama akrekra wo
yes Akwa Akoma FM. Akwa yes Dabi meso ye ti no ba ye ne ya pa mo show yes sir wo pray wa ha yes Akoma FM. Yes sir mo akwa wonti eja tobo Mr. Kesa wona cheba Akoma FM. Kesa wona cheba ana ya juada Mr. Frempong Mr. Frempong abotre yes mo abotre Mr. Frempong yes mo da what's the question say abotre wona cheba ha Akoma 87.9 FM bemena munya to wase munya asam no Akoma FM. munya to wase enti evidence no mama yehu omo numbers nyina wa me patch akua jeje numbers no yakọ commercial breaker jeje numbers man ba center chamfo ba wase yare wanyina ebega mesa wada se wabubu egumpem wojo ho ba bia enyi wotumi nante wonya ba center munya ba center me so bomodi aneko na achefo ba emu akansa bibia obeba stro gonorrhea dam efam ya de stomach cause wa yemre wompem eno so kwa achefo ba ho na je se onsa wo yade no ema ye wo me afi medo ho ba bia wase yaje oba ne to no ye de ne beto na je se ya sho yade kama efidie wo ho ye wo kumase atonso agogo hospital ne nche tema comp 60 lashibi ye ben ba west clafre 0244083482 0244083482 Jagris Fertility and Natural Clinic say ene yade enti ama okọ awade no enya de awoba oba wongo bema ongo mesemu ada monko bibi na ese kwan enu ti bokọ Jagris Fertility behwe na ohaw ni nyina no wonum eye free ho na chese awo na tumi aba na niji aba awade no mo diabetes stroke ahotutuo mesewu ada ni nyina bewie o Jagris Fertility and Natural Clinic wo ba ni wo Jagris obekọ no osu wokọ ani afa wade ne na mark okọ ye ni gyina wo bo so oba wanyin san dwade kosi memene da ene ye adwuma no nwatwe di kosi anwumre no nom memene da kwa ne pon 2 pm kumase ya wakro no mabo hia ye ne adonko factory hwe no mo enkan adenta SDA takraze bancha so me mensa street one abe huye 0543009445 0543009445 Jagris ana wase home of babies and intibamodi aneko Alaska Enterprise there ye nyina ye nim so original wallpapers ahimfie ne ho wo pe wallpaper papa design ne colors ni gyinagyinamu Alaska Star Enterprise Mr. Wada ye wo kumase edum Mrs. Anoche Plaza ye ben Prudential Plaza 0554114878 0554114878 Sub Solutions Limited sub mo hu fifre teme air condition wadam ha na so mo amahunu fifre bia eteme mamma bre e fifre teme pan so air condition bo me Sub Solutions Limited Mr. Wada adwuma 300 job vacancies and we Romania Czech Republic and afa Ukraine 2 years warranty Mr. Wada we dia wo ba Mason still bend adwuma bia san nwuma bia wo no wo ba Sub Solutions Limited ya ye benya adwuma dia ma oni san nwuma na so yesebra wo so ebetumi aboade wakọ no wakọ ye adwuma na si training opportunity e bi wo Europe 0507 835 685 0507-835-685 near found copy work natural and they one that the 3P garlic mixture dreno abedja so 3P abranjin was 3P Francis way that say I 3P Sanso and Erica Henkra was 3P he gabi mas 3P Emmanuel Adams was 3P Sachibia 3P Wobia 3P and Untimasanka 3P garlic mixture ebisu means high sugar level menstrual pains now blood pressure na beko stroke asthma why yakasedodo wo fo yakase 3P garlic mixture ba Mr. Kwalena ke ba Opidank Angelos Frepi work I was 0248 928824 0248 928824 ye twa ye ho ba ye ba Porsche mame ye wonim sa ne ba ewo school mu na ne kurutwa blocks na dia hwa akoda no na kwa na twempara wantumi yanka na wogichi be ma ne ho sikadie sa na prince kaye Porsche mame wa ha wo beyi na no ma wonim se dia wo ye na wo frefre wo dia ma ho mi bi se wasam ye no ma mani etie wonim na minim die na wonim se frefre wo ma ho wonim se wo bitimi wo 7 months me pa cha enti 7 months ye wo a eye yie
ɛna 7 months wakɔ sɛ bɛrima di wachi atwe wakɔ sɛ fapa ne yɛ kɔ wɔ ho akora ne bepi aba 7 months akora ne bibia develop enti nka wokɔ yɛ ne yɛde wɔwɔ ɛna tɔ ɛna wuya prince ka bɛ ware biem ana ware biem prince me bisi wasɛm ani abre me pachaw wɔkɔ yɛ so wɔnkɔ wɔ paneɛ na 7-month baby horom wɔnyimra no sa baba wai wuya ka bɛ ware biem ana wo ware biem prince me pachaw me bisa question yima no ka bɛ ware ana wakum obi benti nkanu ano no forever and ever o chicho bɛ ma bosrem ka bɛ ware biem me dead en ka bɛ ware biem me na ka me nye ma say me fa obi abiem because ono no ka bɛ bɔ abre akokra no akra na ote ho no ono onim say meti ase makuma mu nyina de na ye wo no debi me sure say debi man say udo obi a na se nipa ni wa untumi nye bibia biem what if you say what if you say mo 27 years enti ka bɛ ka say obi bɛ wo say nyame ama 70-80 years ya wo do no wawu enti ka nware biem ami go minimo bi a ebia esia oda so be sisa be enti ka me nware biem me be ma bible mu ko yi me bible ne mre me prince ba so bible ne mu na wo dia swear say since woni ababa wa wei entem tete ye no woni awurade ka me be ka sem woni ba da na tobo ko fa me bible ne bre me e ba dia ma fa bi o ba o ka chem say owu ya ti asabi ma mi case ti asabi o ka e no eja you to come so me play decent me person me play decent because me me to one Akoma FM wafa Akoma FM me pacho papa abotre yes now Mr. Frempong Debbie Debbie mama akwekra wo yesra wa akwekra Akoma FM akwekra yesra mo Debbie meso ye ti no ba ye ne ye pa mo show yes sir wo pray wa ha yes Akoma FM yes sir mo eja tobo Mr. Akoma FM Anaya Mr. Frempong abotre yes sir mo abotre Mr. Frempong yes remo abotre ha Akoma 87.9 FM benena munya to wase munya asam no Akoma FM po bi sana say na wonimu say wo no wonimu say o ware fie ho ye be friend no ye bisa no Portia na wonimu say wo sister baby wo ware no e ho na be mai free na minimu da na ye mame me ye o de ye twa ye ho ba ye mame bebem because abrantie yi ba ho no prince be fie ho no na wo mame nim sa wo na twempra e wo se wo mame ehunu se ne ba eba eyire eya prince Akoma FM mama wa ha obekere yen ebra wanyem no na mama say wonu de ne wo hu bisa no wo mame no hu bisa enka ho e ba cha na hu bisa me na obisa wa na aka de asoro na kire no na nim sa wo ngoda ma se ana me ne konkora na hwim na nim sa concert no ba no be kwa kowura concert ne montie mpia bonten e mama hu no oh no Portia bi so asem wonim sa de wo ye nka ba wu Portia ma
wonim said ya wo ye na wo frefre wo di ama ho me bi se wasam yi no ma mani etie wonim na minim de na wonim sa frefre wo ama ho wonim sa wo bitimi wo 7 months me pa chan enti 7 months ye wo eyeye ena 7 months wo kwose be ma di wachi atwe wo kwose fapa ne ye kwo wo ho akora ne bepia ba 7 months akora ne bibia develop enti nka wo kwo ye ne ye de wo ena to ena wu ya prince ka ba ware biem na anware biem prince me bi so asem ani abre me pa chaw wo kwo ye so nko wo pane na 7-month baby horom wanyimra no sababa wa wu ya ka ba ware biem ana wo nware biem prince me pa chaw me bi sa question ye ma no ka ba ware ana wakum obi benti nkanu ano no forever and ever o chicho be ma bossere ka ba ware biem me dey en ka ba ware biem me na ka menye ma se me fa obi abiem because ono no e ka be bo abre akokra no akra na ote ho no ono onim se eno an waso eguso a wutie na make Portia Portia ma me so ensore mra Portia what shock wo papa e dia ho before wo kokoshia ayi ye ka say prince no na wo ya virgin Pasha Debbie na nya virgin ni wahunu be ma da na ne pe ma hwempra da e wo school ana me chan wo na be ma no wo school Debbie no ejuma no ye adwuma but o papa nim Debbie o ma me nim Debbie na ka sa wo ye o mo enani ina na egu o manim adagya no esu tutu form de e kan tam gu e be piefi mama me no be ko papa me ne wo be ko pa wo kura adwuma be do ye Ocha blog. Wa winu so ocha blog. Eno wode hwe wo man me boa. Ayi Portia. No won fie say. Ena hu so otwempra. Me pa chaw. Me hu se Portia twempra. Hey, asambe na aka che yen. Mama. Prince wa ha o. Maa Akos. Me ka chiro Prince say. Prince kan wo ka se wo ba fie ho no. E ma mimi hu ni say wo ba fie ho wo me ba we hu no. Enya ne kore. Enya ne kore Prince mba ya adwuma wo ye ho no. To mba ya adwuma no. Ene wo mo kan efia wo firim ne sa ene yaw ne bla ne mi ba panyi ne kunu no e ba ho no say kwadwo mo ya adwuma no se nam se yaw na onim no se yan na me wo fast no nam se sa o wa ne minim se wo fast no na de bi on ba ya adwuma den e wo ha eti ho ne ya fra wo kwadwo no ene ya chaw say wo fa no ne yiri ni ena boy na do ba kira ye sabre na Portia wo ama no no nim no sata no mo ntwempra okay na mi hu say woni no ya fe no ma ba ha foforo enti na Portia so no woni abaya bi wo no mu di agoro se woni mo no nyina edidi di agora enti wo ba fie ho na mi ma dwen kira mi say kodwo pe me ba no
Nebo, wo ka se me ma me so ahwa mre befi. Wo se sa bre no de na one ne ntwempra ba na omudi agro. No mudi agro. Eti tama mimi hu se me ba no. Sa bre no de na omudi agro na omo ntwempra. Esi den no hu se omo ntwempra. Esi den na hu ne ye. Mama tie na sata na oba ho nche. Wan ba ho nche. Boy we no. Na oba ye honom no na nche. Ano mo baba fi ho no na nche. Eti me no kra no me tama we no nyim ye kona me na tama mimi hu se we no nyim kra no. Sa bo we na manfa ansha ne se wonna ne mba na de enyem mimi hu se onyema me bisa na wosinya no kura no manfa ma dwira nkwasa boy we hu efi se mimi se mi me mase ba ko no wafase ni enti ma dwira ma ho se obetimi ne na ayedai aye bibi ebrebe na me hu ne me hu me ma hu tema mimi hu me bisa we no e da da ko de mi hu ne se won ka de ko me ko fra yawo no aye mase no se wo me bisa Portia se ade sei e na me hu et won sha be ma ordinate Portia se so wonyem kra na be ma no watu kwa Akoma FM won te Ghana ha ana me ti mo me be ni di agro no me ko ma me ne so ene ne kokon se me sita na la me ba no se oba fan plan me de me hu but wono de obe hu enti won che mo sinya ne kore me ba cho me ka tena no sinya ne kore ana me ne no e kasa eti we ka me ba fi na me ka den me ka na ti me de na me no me kore ni na me nim sakra na ye den enyim okay mami mi sa we ebra ube hu se Prince and Portia edi agro but when him so mo twempra no hono na Prince ma bibi nkakra oh mama je me pa chaw ko just won na hwa me nya no kore waso wo hwe Portia me bi so wo so me ti hay ko jo ti wo ti hwe ni ma me sen na beti mi oti bati ma hwe me se mi wo hwe me se wo mi mi ko su ko jo so se e ko mo de mi nya sika ntwa dwane ni ko jo ma me wan ka so e ko mo de but so oba unim se one Portia na e twepre na se no ma ni sika mi donya mi kama yam sikan e ka me bla ma bla oji abonte so se mi nim se ko jo ni ba de twempla na me twa ko to bonya ko pani enti ebra kwadwo ba wona no obare di agro no kwadwo na wonim se ne wofa eyire eye wowo ba nim ye de chia no ni nyanwo ye no dabi no ne Portia nyanwo ye no ye ne chia no ni Portia so okay mami bra part so hello part hello yeah part ye ma mimi sampacho wo ware hwan ukuru ne hwan part me pacho ma radio no ko from TV radio jomo no na ye ni nkomo na abete why misra o hello part mame me pacho why na wo ware no e wo Prince ana kwadwa wo hai wo mo fie Akoma FM me ba so ya fempo na me ware no ya fempo ya kwadwa de me ba so ya part ya nti ho no me ba so ya fempo wa fa si kojo yo me pacho wo kwadwa ni mu se wo ware ne wo fa hello part mame ba so bitio pa me se kwadwo onim se wo ware ne wo fa me ba so woni oba ye gbo wo bia no oba tia no tu frɛ me e mu akire na e ko no ni ma tane ko jo ho ye o si han ko jo ho ye o si han na me da me chem na ko ni wa fa so ko time na ye hu se woni ni nya ni ni no ko jo da kan tu woni ni ma se ka ye bi ta ko ni bia akane se woni e ti tan e isi a wo ni ma tra tema akane ka se woni mu no wo ama ni ha den na tu kwan won ni ka te bia wo eni ye bi fara wo ni ka wo se ba ma tu kwan wo se ba ma tu kwan wo se ba ma tu kwan ye se o bu ni hu a ni ba ma na me me ni na wo mi en sa boy so so ni sen wa fa ni pa ya so ni de da aba tia me me ti ka wo se ya so mpo wo ni se ni se pa bu che wo so ni se wo fa so ni ya so mpo ma ya so pa wa fa so ni ko dwa eye den wo fe wo se brand fie a wo ti ni tu a ko ni fie se wo ko tna a che ni se mo ko ye ma wo so ti to wo fa ya so mpo but ka mi ru e se wo ka kwa ni nyem na o akwa na se de e be ko ja ko ni akwa na wo ye no wo fa so ni ko fa na se ko do akwa na se awa wo ni ka do so ni akwa na wo mo do mu ni ma mi papa ewu e ti ka mi na shi Akoma FM
sisi ano nya se de si bia na kaka enya si do fa sika ba ko ya ko so wa no ma ni wan de ma me papa ni and but me ku na ni wudi e wodi e wo mu a wo be ka no me pa dance keke ebetumi aba se me ba ebetumi aba se kwadwo nim se ni wo fa yere no but kwadwo hunu wunua Porsche ada enti wonim sa wonso wunua ne Porsche ebetumi aba ne sa part what dey make na say kwadwo wo fa kwadwo dey wonim se ne wo fa yere no waba wa be wu so no no hot pay but kwadwo enim say bia wonso wunua ne Porsche ana se mumi ese nyina mu hia pay wabra na kwadwo nya me date Porsche hello Pat me Pat na baby here mama Pat hello Akuya me Pacho any Pat any komo me ya woni pe mama kwadwo enim say ni wofa eyere enuane Porsche wonim brebe me say ma ye fi ho na e wo no ye nyina ye wo fi ho no wodi akai de ye na mo pese mo ye mini kwadwo won kai se e da say ni say wonim se ma me nuane Porsche na mumu ma na kire me se ni nuane me wofa na yaw me say ma me kura na ka kire wo se ko wofa ne yaw ma me no oni meda ye ba wa ye be ye adwuma ma me no oni muda no do yaw kura yaw me say ye ba wa ye be ye adwuma no yaw na ba ye fi ho ene wo kire se ne wofa Akoma FM on na kire se ne wofa ase ne me o ka kire se na minimu no enti still wodi wugya so na wonim se wonim se me bisa no question se na onim se o ka kire se minimu no mebo na wonim se wo wofa ware fie ho na minim anto se me ne Porsche betena ye to no na ka kire me eno kwa yin se no mu no eno kwa yin se no mu no eno na ema Pacho wo bra beg jaw ma me echi eno na ma ono no na me ya ba mo kama one Anthony mu yeti chamwa dwuma ni nyina na wo ba ho no no hu me sister o fa no wo fa yere eno na kire kura na na wo fa ne ba ho no ma woni ne wo fa ne dia busua mu nkomo busa no sabre na Porsche anyem sabre no anyem sabre no Porsche ye pe no kura me de me padas sabre na anyem na wonyem because baby o ka se me o se na onyem dey na menyem wo ni se wo fa wo ma me no wo sister dey bi man me say asema ye kan wa he bia no asema ye kan wa he bia no say ye the Bible and say duabo to nchen a do nyame be hu nipa obi wu say ye the Bible and duabo to Bible na baba ni wo Bible ko me jamika bia no okay minim say na me anya na Ishba wo me de me modua but wo de me Bible na bebre me pacho because e won ko ade ye pe no kore say woni because eye mojafra eye musio Ishba me pacho me se ko fa Bible problem me ka se ko hia ne shinap na wa twetwe won na se ko fa me Bible problem minim die ti ada bia me Bible shan bag mu minim adekro enipa ka do kurenti da bia me Bible na shan bag ene wo se ma wia wo sika me wia na ma fa Bible no ma so ye me wia de nyame bayem no aye me e shan Bible enti ya de beka ho asem mama what are you princess say na o hwe ayi Porsche e be bi so so mama me hia awo hia me ma se tie se me ba we ato no sa ko just want to hear me me ba we dia one cast wo hwe wo so wo didi wo ba ma ne so be so ba do cast wo anya na prince ye ekwan be so na wo fa so didi ma me bi so ma me so se omo be kan okre pa na za mo fra Anthony no be kan okre pa na ba bia me wo ni efi ho be didi ho ni sister yi ho it ho ne na wo ba no aba be wa ka kire kwadwo ene de ene mamu nyu na me kra mu nyu si ni de wuwu ni enti sika me de ma Anthony ni se na ma anwa mo no de ni sister na nim ho yie enti Porsche ma muso kakra na on chase wo wi ababa be finalize se wo hwa akra so wo hwe no se wo na agiska ne de ye wi ya ne aba ho na fa ye wi ya ba duabo ne so na che se anwa mo na sam na wo kan no kwado omo ba efiona no omo be ya adwuma no omo pon wa ma akra wetimi yira ne eti anwa mo no na me ma me ti ni suo
sane ba Dabio Porsche to me free fiano pa. Oh, Matthew, never mind, it's my Gian and I'm a ton of home. Finish some come to me, my atom say. Oh, find the bay and solid Magian when I'm in Tom Magian, man. Yet to me, Frank, job Busan say, Porsche, we could just one new horse, ma. Not what just me the Porsche, fair channel Porsche, Porsche, if you don't know what Jabba Tabby, my one more. Send your me and and to say one more now, what your cancer, my one more dear, me one no more Tagian, one in a down for Anthony. And yet to me, what 10, I forgot no more Frank Masoba. And to me, me also what did so much. And Sunday, one more. Maybe my to Nigeria for. And yet, me and some come what did you hear? One castle one more mamma midi. One castle for mamma midi. Was it was Porsche, man, so mamma, so to say. One my Porsche Sika, Uma Mijibi, Zabrana, you know. She is a cadu with the Ama Porsche, Akoma FM. Or me man, a boy attends the boy 20 cities. Me fa mo bia me ne Anthony ni na ekwo ekoko so bia na me anam de share ni se 10 cities ai bi was 20 cities na no nya ngoye no na 10 cities no me 10 cities be show me mama ye ma 10 cities 20 cities ma ni skabia ma me to any security bia ni one ma me o bia we dia ma ma da bia wa ma no kwa joni Porsche and Prada na it is what se meba what se sika wo dia ma Porsche ma me be say me the man week it's a make I cry a baby 1.5 Eddie Echo. But you won't come again. What is the Canema with you? Ma, 1.5 no beer and what me to turn you want for money in bulk. I had 10 cities, 20 cities, and what's the same? Or say, send me Sikani Bia, I come to the top, Porsche. I want come on, many I don't know yes over when I saw one of them. It's who their mammy charm homera. Me patras is Sikani, mammy, Kaka is a cano, dear mano. Let me charm me one by Bible, Mama, yet me yes, many way. Yo, Bible na da me no nwie. Na me twa me ho aba. Me twa me ho aba mama. E bia wo kuru kwatwa brass na wo didi guda chinti wo susuro so beka wo kura ni. Yankwa ya buy a center. Media ya becha ya tiofo nyina. E ba dompe ba kase ene aha ya hyehyehye. Nanso e wo se ayaresa enso etimi koso edi sabre ute ne na ye ba center ana yetra ase yi na yetra se ya na wo se ya de number no etudwa efise bronya ye kodie ba center ye won hyehyeye kase e de ma yaresa fo yarehwefo mo ba center no ya ye hyehyeye ato se ye de ma o mo se de be ya ubeduru abronya yi ahokire bia ma na betimi asa ho yare na ade akwa akodi ubronya eti ya number no e ye 0244 083482 0244 083482 ana yesa was 0244 44 988 004 0244 988 004 ani etigo no ya 0272 50 12 me pa cha ye wo atonsu agogo government hospital ho no ni nchemu owu de owusi a emfutukwa bi da ho fo anim tenten so bra wo de opa musa obi abra wanim wo baba beto ye signboard kese esi ho ho na ye ba center fie fefefe si ho eno na ye ba center ana wo de wani kire temanso a ye obi o com 16 lashibi a ye bemba west club anaba west city eti ano so wo de wani kire ho a wo baba beto ba center na fe yare bi a wo so bia no ne asa yare na ho ato eti na ba ena ha ye shepa eti ye fre munya botre pa di se ka won kasa mu yare a kadamre kasa tentini nyina eto aye den etwa enti ye srew wo nkasa mu yare bia na wutie ba center ye bia enkasa de ye didi mu tintiman na say ya akra award for sa ba center ya so ye eti me srew say ya kasa mu yare e na edi unya e hawa for ni kira ba center aye wo atonso afa me kasa obi wo ha chia ache ware no so ye ene wabubu agudam
wɔte hwee mu ontimi nsɔre koraa no apagya ne ho akodware anaasɛ wayɛ bibia wɔte fam tim ontimi nante mesrɛw sɛ saa ɔhaw no bi na wɔso no wabubu agu daa mu ana wontimi nsɔre nante wontimi nkɔ baabi a wada romafoɔ ani kyerɛ ban ɛbaa center wode w'ani kyerɛ ban ɛbaa center wɔ ato nso agoa nante na wontimi nante no a wabubu agu wɔmfi a akyɛ na ebi a woka wo tirim sɛ woakyinakyinakyinakyina berɛ wonya wɔ bia no daabi anida soɔ nsan ɛwɔ ban ɛbaa center eti mesɔfo ani kyerɛ ban center wodo ani kyerɛ ban center sɛ wabubu agu a wontimi nante no ban center de aduro bɛka wo ama wasɔre anante ama wo nso wo ho atɔ ana obi wɔ hɔ a meka sɛ dane da nyinaa no dane da nyinaa no meka sɛ dane da nyinaa ne kotodwe eyiyi ne kotodwe ɛha no ne kotodwe ɛtete no owu dia wɔyɛ ne ho ebra wɔbɔ ane sɛ anidaso asa dane da nya wɔkyina wɔkɔ ha ba nuro bebree enso still ne kotodwe no onya ahotɔ mesra wonya nuru ba center sa wode wani kyerɛ ba center a yɛwɔ atonsu agogwa mesra ukotodwe na ahohono no ukotodwe na ɛkeka no ukotodwe na dede wɔ mu no ukotodwe na ɛyɛ ya no sɛ wode wani kyerɛ ba center yɛde ahaban kwa na di dwuma ɛwɔ ba center oba Dr. Ba ɛde ahaban bɛto onan ne so ama kotodwe na ahohono no kotodwe na ɛyɛ ya no Dr. Ba bɛte na ahaban ni bi ato so ama so de ahaban ne to so ma sɛ kukuro ubehu se afi ubehu se kotodwe na ekeka kotodwe na ahohono kotodwe na ya oya nyina ubehu se mu adwo na afi wa firi kotodwe yarem na ho ato enti ba center de se fanka se ho yare de untimi mfu ani nkyere ba bia je se ba center obu america se wanya nkwanhia ama ne spinal cord ohaw ne yare aba ho spinal cord ya ade ase ohaw yare aba ho a se wanhia ba center ene na adane asem but so wunya te yenka se ya na se ohaw na aba wachi kase ho ohaw na aba wachi dompe ho na wuntimi nakete so na wuntimi nsɔre a fo ani kyerɛ ba center wo ba beto ba center doctor de aban beto wachi kase ne so ama emre de aban ne beto so ama wo be hu se efiri nansa achi kon wo be hu se afi ohaw amanie bi e wo kase ne ho no be hu se akase ne nyina atoto a afi wo be hu se yare bia afiri kase ne ho enu nti na ba center da bia ebu edin echamfo ba na dodo na agye so se enyarewa nyina bedwane ye manyarewa tutu ye manyarewa yare eyare efiri o dwane efiri o entimesraw wa yare bia edi unya no fo ani kire ba center ewa atonso ago na yare bia ntutu mfiri wo so ohaw bia ntutu mfiri wo so na nye wahoto meka se obi ho a wakodi agoro ama ne nam ana ne nsam abu ade eya se akora keto ne nsam abu na ye kwa akotwe ama no enipa wotipiram na wo sa akotwe ne nsa ahomete ba center yenim diem no eya haban ye didi adwuma eti se won sa ne se kase ni mu na abu se wona ne se kase ni mu na abu a oba ba center ye dia haban ne beto so ama wo ne ya kyekere won sa na ma wo nansa achi wo behu se kase na toa no wanya hoto no wanya afa hodie eti se wo ba bia na wunua bi na ne mu abu a emfa ne nkɔ namba bia ne nkɔtwe ne na no ema ne nkɔteetiem ensa anyi pra foforo ensa emfa ne ka ne ho because nipa sa wona mu bu a enan ne ye ntwe wotwe a o se kase no enti die hia ne sa wode wani ba kyerɛ ba center aye wo atonso agu se wunya ba ho se sia ya wo se kase ne mu abu no ye de aba to so a na ato ama na ho ato dane da nyina no enkrofo bebre e kompreni odanya ne ano otiam misisi yam ye o sisi yare dia no anadim bekowuo na dia nkwa na atom ya akwara aketoa menkwa sisi yare abetam so bibia nto eye yare fo ni kire ba center so do ni kire ba center sisi yare a sisi yare a ehawo sisi yare a atena wo so ache sisi yare a waje ho aduru aje ho nto no so do ni kire ba center mesi afi bro nya ekɔ na wie yi on fa sisi yare entra nko 2022 ensida entifo ani kire ba center wodu ani kire ba center usisi na ye oya no eno so ya haban ye de beto so ama wo ye de haban ni to usisi ne so obehu so haw ne amane ye won bia no na ofiri mu afi na afi ho ato eti mesraw me se di ba center ye number ni biem na afi fo ani kire ho na bro nyan eno ma ekoso ba center no o so bra na benya bi na fa sa ho yare eti ba center ye number no eye 0244 083482 0244 083482 and yes our 0244 988 004 and yes our 0272 500012 mesraw say yan kasemu yare bia na atena wo so ache
ana dan ne dan nyina wo free say wo de wo nya ba bi a wo be sa ho yare a me say ani gisam aba bra ba center wo ba beduru ba center kasemu yare bia atena wo so ache bia no Dr. Ba ebetu ase ama na ade ma ba center ye anika ne dan so no say wo ba ye wo female ward e wo male ward enti say yare ne na abubu agu ahuntimi nsori a wo ba be ma ba bia da wo da ba bi no na wo je wa yaresa embre so na ahoto no ba no wo say free ba center na akọ de wo beja wa mo ahwe ho yare no ono so wo ne dan kama ono so bedem ana afi so oba yesa ofisu e wo ho afisu no oda so na wonyare kwa na beda so a eye 10 Ghana cedi eno so oba beto ba center fisu no beda so a ebetwetwe wuntirim ani ba biara nkasa bia akokwa no da oda so a oba benya wa ya na so ho ato ejime sofo ani kire ba center wie ya meka sei da ne da nyina ye hye adwuma ase anopa no so efiri dwoada ekope memenda ne apon no nsia enti yare e ha wo na adwani a kire ho meka se obi wa wanya stroke ha no stroke di ninya stroke achina bre okoba bi ase ahwe ni stroke awie enso sole astel no otwene na ase mesrew so peso stroke no ho to na firi wo so kura na braba ba center uba ye wo stroke aduro ye di stroke aduro no kan e wo ba center ontwe ho na ase biem onsa na ho biem ahoden kan na de be firi ba center akọ it say ye stroke afo ni kire ba center anu obi wa wabodam edam obo na nipa bebira abodam but ontwe second unim so omodam hey wona na eka asemfa no no so dane ba ha misra so wo fa sibi ana unua bi o kasa bahat na no menko ya emfa no nkopie ba bia fa no bra ba center na dam abo no yama no ayɛ edam nim obi wa awo ho ayɛ dia ma no misra awo na ho ayɛ dia ma wa fo ni kire ba center ne yama wo ma eba ento na so ho nto obi wa composition ni minim compo na edi unya no bra ba center oba ho beto obi wo osa ono so mra ba center oba ho beto eti yale bia edi unya wa asase bia no anu yie bia no eye ba center eti me so je number no ne yemfa kasan emre awiye ba center ye number no eye 0244 08 34 82 0272 50 00 12 and yes I was 0244 988 004 me pacho ye wo atonso ago government hospital no nchemo na ni tito anata one meter ma me ye wo com 16 last year Westcraft eti mayale ni nyina akọ na family ni di achi eye ba me da se papa yes I enter so e was studio ha say gas of filling station me pacho montas mama me pacho better se ma me na me ye enter so I report wa be di atum area live mama me pacho and ye kan no me bible na me dia ba mama me pacho je Oko sorry. Oko praise be. She praise be nyame a wosom no nanim. Ne ka che ye say. Prince because prince abusia wa ha. Prince me say o. Keka wonsam yie mame. Now me da go. Menim obi a menim prince. Ena menim Porsche, menim obi abusiafo. Me bisa me questions ko. Menim obi afa. Saram tie. Enti de wo beka no eno na me gina so bisa question. Enti many bre prince so a the prince ya kana me bisa no many bre ya ma me so a me dia me dago me pacha menim obi mama she prince bi nyame anim na ka che ye say na wonimu da se prince one woni Porsche e twempera me do nyame e ka bible kuta me se na menim se kodwo ne mba no e twempera wojidi me pacha han yes nyame atwetwe mama okay afei dia to so mienu wo ba se ya kabiem when nisika ewo prince sam wa bra wonim so no wo be twempera nto wo hwe no amebia so me pacha se me ba no ma misika bia ma di na menim se kodwo enye wo ba no me pacha me ha kwadwo wo de se mass mama wo de ma Porsche se wo fa ma se ma me na okay me dia kodwo se me fisha ma stra ne sika was mas me se come de me kwadwo kwa ba so afa so ma o pesika ko to banche saka kodwo se me master ne sika ko to banche na se me fisha me se me kodwo sika kami sa kodwo me se ne sika so me sika ko to banche kwadwo mama ebre biro Antoni beka no kra me ka kire o se o ka kire me se u pesika akoto emole dia be ye dokono meme ya
oya na bi haw dokro mo ye dia na dokro mo ya ton o ya ton na wo be to abo mo chemete oji usika no ho ena me ka che se tisi ano me papa na adwuma na ye ne de me nya ibi o diska wo me man scam de man no ye 20 cedis and ye fa nya dokro enu nti wo de man ka so de koto yi ahaban ni bi mama ahaban no so de kwa koto me bi si de ko hu sa wo ni dokro ya wo aya medjuma me ye dokun de adwuma me ye medjuma me ye eti wono nim sa medjuma me ma no so akam na te sa adwuma me ye ndokono eti kwadwo ne se me ma ska me almo mdwetire eti na obom dwete 200,000 eti bi me cover bro so ta me sa me sa 200,000 na waka no me hu sa 200,000 eti wudi ni sam sika wudi ni sam se wode ama me bai ana me ba no ade ama no madidi a ene nyame nim no kure ni wo first cash wo sa me pa cho ma me sa me nim sa me ba prani me ba prani ana me ji hu sika di no me da se me do nyame okay Portia mami mi so asem ebra kwadwo kasa no wo se enne wo kokoje aduro bi ewo wo bi ji aduro bi bra o be ma bi ekoje aduro ebra wo no mami ne your friend say Grace Grace ka cha o sade me ko ye no ka cha me say na onim say Portia anyiba papa ma ono ene onua ide ne ko hospital say o mo konkɔhwɛ o mu duru ho no nurse ni ka kire ni say malaria ene ha no ni nyina mutu na be ma no ekote ene ni nyina akotete ahaban ebe ya maduru no oni fie ho ma me ni the same o the Grace we the ma Grace ya we ye nro onye nro ma na me ka na me kotena ni nchen na no obi kwaje aduro won ho brew oboa won o ka kire be me say no obi je aduro won ho brew ya fam ma me tete aduro no abeyam no ma me ni fie mama bema no abeyam no ma me ni na ka kire ma me na ka kire so bema foforo ni na na wo ko tete aduro be ya ebe ye no wo fie o so obi sa Portia na Portia ne ka kire ni say na danfo bi eno de comment of fab vote ayini bia no wodi agum Portia ma o kasa kwa na on trophy ko me bidro ka ma no bida o na trophy dro na de ma me okay aduro be ne wadafu be aduro na mokoyam koma no me koyam aduro mokoyam aduro wo ma me no hoda ma me Grace mokoyam aduro wo hoda Grace muti mi frɛ no ma Grace yeah me pacho mo trust am benya ma Grace no so na a frɛ na ma me hello Anthony hello mami yo Anthony me pacho we dia tiawa ye pada sekuru mu wo fie ha wani tua wo ko say kwadwo ma Portia ma mi sika pen oh me pacho mami ni dem say me ka so ni dem me hu say we dey man dia ni me twan ko dia man wo machi ha ni Tony nkasa good Tony Tony menu nya na ko ekoto aduane de obe bia obi obeka che bia na me ka kire wo enye aduane ko sika ade tina ene maduru ase no uyi mi ama Dabi kwadwo etu wu se ma me no ope bia koto banche ni ade nyina wo me ka kire wo na wo ka kire se me wo bia me fama no asembe na ka kire na me kire se ko yibi me no ebi kwa bibi so ache ni so wo fi ibi ache ni so wo fi case na ba ka kire se me wo bia me fama no yeah, and I'm just say, me kwa abo suspect say, Portia kwa but Anthony, wanna make a no. But Anthony, what do we do? Kwadwo ni wedding komo pen say, Portia ma me so woman is kan kwato banche. And I make sure say, e woni die, se die ti sa me me fi mebri ache. Asem we ache. Enti won't mean kai say oh, e maybe kwadwo be ka che Mr. Portia ma me say me maniska. E no so won kai mufua. Mami nsem ne de dos mi ri ti mo me pa cho ne hu hia ma case we wan kai re e say me wan kai re di obebu san bi akwadwo so wan kai re so hunu e wi ase no mami bi sa we me pa cho be men kwadwo onti na wo se se ka wo dia mama ye say 1.5 ni kunu wa hantie bia no wosuro se be man bedi ni dwuma say 1.5 e na wo dia mama Akoma FM ana makwasa ni kasa na ma na no de he hadwen Akoma FM me da se se de wosi aso bible ma ya so ayi de ase me nyinya nidie but kwadwo wosu betumi akuramu na wosu betumi akuram na waka se wo Portia ma me sika
me to me akroma kasa kojo misre wo mempa akira asembia o kojo mempa akira asembia ubetumi me to me pa mema wonyo ani eh asem na yiri o ese de mi hunu o we so obeyo na ese menya ndan ma ye kojo so obeyo kojo yo ma me na yo nkwa de obeyo mi kra bible yi eka asori ameko ye sd asori ameko Akoma FM bia ko yenkwa me pa cho nyiti o se menko high tension wo mama me Jimmy Sikada asori ameko no na se de bible yi pese de yemi bia se o pese mi wukra na onje me kra mfiri mi se anu adiyo Posia mama kwajo shawo be ya na wonhwe no ma onhwe no wo hwe na wonhwe no why na hwe no ma me papa kwajo o send akra ni ska ma me maniska pa o de kwa ma hwan bua ono a okay brebe ne brebe kire yen na obu o de kwa na we bre adwuma bebe bia ni ho a se adwuma ho nko a na se mekodi a onya ni sika obe oka chem se owo ye oka odika aka so o ye statement bi se owo ye mensi hoda anfa bibia mra kra nfi se wanyini dia ba bedru sabri me odika wo ya o mo che me no me free ayo bae samna ne sika na me ma boy bi e friend sidof woni di ka de ne man ko bae oka chem se o papa e kra ene no am so bi se o free hin oka chem se me na maso enti de me pese me o hwe no kama me hwe no enti adwuma ho ko ade a me sika o se me de man de me de man o ko school mu o di ka ko school bi e friend happy land ne ye Ghana card ni mu no ena me kokotua ne ho ka me de ne se papa ai posha papa se won no na hwa akra no ti pese wo se wo hwa no me hwe no ha ai 4 years ni se wo sese wo sika akra na de yesai Akoma FM me de me question de me bisa nti me pacho wonya no na momremo 4 years ni wo sika akra na de wo sika sai ni e wo say yes papa hwa akra no me ga me kwa 100 cities na eko ni kitu am kwa 50 cities nti 4 years ni hey radija akra momremo na papa na sase ni wo say ayey wo twade we di abo no asaka wọ́n kò pa sẹ́mu di abúlé mi o. Kwajẹ asẹ́mu ewu. Ẹ̀yin skul mu wọ̀n ṣètìmáàkì skul mu wọ̀n. Pàṣẹ ẹ̀sẹ̀mu mo nyẹ sadi. O de dun kan sẹ́mu ọ̀sẹ̀. Ayi mẹ́fà tọ́. David mo ba ko bukwe me pa so amama ni bibe ayi me samo me pa Posia aden me pa mo cho me samo wa no no kwa na bai me samo se ne wugu so gun kra ye bebi same me samo David monko ya ka sam no monko Dabi o church ani ne pese ye hu se atun won oh Dabi me pa chaw me ayi obi hwa wo mo ma me wate mo Dabi mo dia mo ma ayi akua mo mo mrem se mo mrem me samo mo dia mo mrem ma me samo obi amo no ye mpere so sa Pastor Julius me pa chaw mo tase ma me ne de ayi me pa chaw air condition aduma mo so na se de show se de me enadwa da bia no nya asem Enfifra te bo papa Pastor Julius me pa chobre mo ma na me tie me ma asemo okay ya che tie fo nyina ma ho se asem no aye bibia ho na de bia na me kan se nyansa ya chede a onyankopon de che na nipa bebre ho na aye on se ababa ye bo se wa mo no se se wo bo na wo ye de onya ho amane ade mi hu se sie pa wo mu enu case ni mu nyina na se afani nyina ye o mo mfom so se se o mo ye akwadwa ye no mfom so Porsche akwa de na buburo Porsche sister nso aye no mfom so ne maame aye mfom so mama me baby am pese me gina pa ye on se o mu enu nyina no we pese o che se onim se na we ni no wo empena twi bi we so se onim se na we ni na ete ano omukoko ware ye omukoko tena ye ehwo no
obia mbeso obeka no kure but aye denara mama wotimi ni obi ntina awa abra ni nua ni o se mi wosi ni mu da se nua no anya no kure oba ni se onim be ma ni se anya no kure da o mi na nim mama kodu ni mu se ni wo fa ni sister pen na tie Portia so nim se ni sister ni we wo fa na tie sa na Portia sister so nim se we mu ye no so twempena o mu nyina ya we o mu nyina ya we na no kure no mbeso mbeka o mu nyina ya we Portia sister na ye ni pa osuso Portia so ma Portia FM oni ase bi se bi odi ye nyina wonim se akora yi ni ekwa out na se nka obo ne ma ne na se omu obibi o mba ya fa ho a na Portia sister so anka ho we ofan se ja ma ya de ofan so normal ja me twempena na me aketa so twempena enya problem o ja kire die mama baby a mo sam na ye me hu ye boy enya kukuduro se emprena one Portia etwono Portia ma me ya we Portia ma me kura se yes ena de ebi ni ho enti ya boa me ma na wo fo be sa yesa o se o ka me gini die fi sa wo fo be ta yesa pe ena ni ya jeje kaka sa ye bon ne kura na kaka obenya di nti on fa ho ba ma me no akukuduro wo de ka se enye no kura no a ofo ma me akukuduro ma me no ade ka se enye no kura no mama e ofo ma me okay o ofo ma me pa cha se akwe twanto asema ba oba ho akwa nko se ne da chi ano no because ade musi ko se kunu ano no so ta se ko se obo ne nyensa su nya cha se ko di akwa ne dem na sa aba na akwa na we be ma ya bodi se o ma me no hu bi na akwa woni ya mpra twa na se na akwa me ma osika dia mama aya san keto aya san ka agro ho ba ma me na kukudu o de ka se se obetra ase no ni bo ntime mfusa o ba ne ban sore ye no na ma me bu afu abo no so fa so to sha place ba ta o fa to ke se wi ato so no satan na za obu fusa bufu yi satan mo teme dia ma me na me nshira nyini nyi wo ho so fi se wa je boy ni sika dia on kan che bia o edem me o kire me ma na bo ame na ye hu se ma me ni mu bibi a akwa sa na ye fa so bo mo no se bibi asa ni ho so o ma ni mu na ho na baby odi na de mama na metu akra ifo ojo a wo big problem kojo big problem papa 7 peduasa je kase be ma nchini akojo wo ye nchini fo papa me kan kura jalo wo kwa fa ban na kotena wo ban papa kura kasa mama he message a wo dia send no wo tie kwa basi sabe na ato so mama basi sabe wunya hu se ma wo fo be dey okay why am from so and the girl ba ye ya no e bia abusa for me pa bo chow okay and from so na ba ye na ko ba sa ntefi na ko aseni be sesa me ye bia de hemba no me ye papa mo so mfa me bon nchem man ka to atwa ba wo da so no mo twetwe dia okay a chow say wo man ya okay message in dia to so no was say Dan I'm saying Dan, don't talk about my issue again in your life or my name. And I just say, and come on, some be where we are with the Anakria bra, Wakasapa. Mama, Marco, media Wakasapa. Mpanyinfoɔ se wo awo bɔne a wote wakoso akumanka ɛnɛ papa ne maame ato mo akoso nkumaka wo hwɛ se de omu si pere wa ha na de Portia de bebanie ɛyɛ ada bia yɛ kase ɛma wo ya eduru mra bi se ya na ma wo ya na wo sugu yam na wa akora 16 years ma ko obusa no wo se wa ono wa fa bi dada wa fa bi aginemu dada eti Portia nya akora bi a ɛna ne ya bete ne kokwam amia hu se ɛna ɛne ya fa bi afiri ho wa say ne say dada ne maame ne papa ehunu eti Portia wo wo boni a de obehu na nie nie wo behu na nie na papa no bra na obra kwa o bro so bra tina na ni abre no obra ma ema no o mu hunu hwe ye ni de daba bi nko a eti ho de Portia na akofo we nyina aba eti papa mesre okon akoma to yem na wo ababoni a saa na wo hunu no ene de wo hunu no eye saa na mom kwadwo aha wo ba yen ma ko wontimi nkyira wo se sika sei ana mede ma akora fo years nie kwadwo nanka nyapesi ehun se sika sei na 4 years nie onye mo ye no wo de ma akora no onye mo no mehwani duru sei medi ni duru ha
owo ye medini dru sei medini dru ha na papa no ne maame no na mpese mewura fie ho ahwe me ba enti wo mo na ejeje me ana wo mo na etete me o mo na ha me nanso wonya nkyere sika kwadwo woni maame ne wanyansi na ngoro bi amudi ana a maame ne tumi ka kire wo se mami sika na me nkoto banche ne boodie bi ebia maamefo ni bi wo sa agro no hu se ama no to da bia o nadamfo no nadamfo ne me ba enti o ene kwadwo wa ba wo ya adwuma wa ha ene kwadwo mame 10 cities bi na me mfanto bibi ni sa agro no na ne maame ni die ana se onim se wo ne ba twempona ana da bia wo so de se kwadwo wo ne me ba twempona enti wo da mame 20 cities mame 10 cities ana wa check na edu 1.5 se ahodia kwadwo sheniye man enkofa nturo bia nto maame no so se wonim se woni ne ba twempona ana wudidi ama ne bia die eti ehode sheniye na enkofa asem bia emre maame no na ba ko asa ka ho ne se kwadwo wia ye kwa se obepa achew se wo so de agina papa ono awo ba na wafa ne ba na wo se hwe wo baka ho no twa bro so hwe no na wo so de agina so se na de wafa ne fufufu wo ya kwanyam de obefa so no eno na ama papa na ni abre no wode ne befa so no so de wo befa so efiri se enya bokọ sa abafa eya se wo kura kwadwo wo ba aduru se na obi ye ne sanka be ye ne ya eti ya srebusua ni nyina se aha ya pa asumdue wa ha ya pe asumdue na wa akora na ba awie omo na ba awie de ye hia ne se ye de mra beto wa makwadwo na wa taking responsibilities na ya sumadwo ye enti ya sra wa mo ento kwa bebre no mu ntwa so ma ye akoma to ye mo evangelist ame ye nkwen awofo a mutie ye na awie ye besere mo mususu nje mu mane ni ye besere mo pi nkola na difre no mu fi baye mu nyina wo mu namfo gro mu so panyi bi busa me se sofo wo bompa ya ma wo manamfo foda an papa won so aka se mu se ye jan nkola ne saa se ya ma mi no se wonim kura se ne ba no wo mpena 16 years kwada no so se o sha ase ache ohun no anya veje ohun kwadwo no anya veje so ohun enu ti ye besra ba tan no se enem mofra no a wo mu nyame do on adom ye no ye wo wo nkuntabuo emfa wo kira wo fa mu so na nka se me ba no me ni binti obi mu ame na me hwe me ba se de papa isi brepa cha blocks ewia kata ben mo de asema fa na chi mama bibi wa asem no mu between Porsche and Nuaba no Porsche maame and Porsche anankasa o mu di bibi asie papa yeah wo mu di bibi asie o mai wo se wo ye na wonim se ne ba no kra nyem enyem se na wo fufuo adie adanwa ba wo jina so wo fufuo wonim anwumre no be kan se o ba na wo ya ne ho wo so enti maame nti wo jina so da enti woni wo kunu te na mo ba bibia sisi a miwura e ma bu mfudi asema mbeka no se ne tie na ye ba no ne ho adane o we dia wudi asia papa nso sori no gina wiem wo twa block no discare ba fie mo hwe de makofa ho hwe na koma abaka yesra mo kola no nyam nko am de o mususu nyi papa fo no nsi nchen we kire se Porsche ayeye ni nua ba yeye o mbeyi papa yama oluma no mbeyi na ma ko se wanyem na obisa na ebia wo ka kire papa no papa bisa no a ebia nko do papa kan nu sei mani adi sei ko jonsu ti se ko Porsche papa ti se ayi no ni se na ba ko do yamba hihye ba we de maka papa na sie ana mo ye ko do yo yesra mo ko do ye kan se o po ba di fodia sama di fodia enura ni na nu fiara ni e ka se gota bia na obetia mu a enkotwa empa na ho da enya gota bia ni etia wanyini na kola 16 senya ba mu kura na amamu a wo de no batum ya sell life tokuro ba ko penti na ko sell esi anso asa ko fa ba ko kura aka ho kojo ya be se fa nesu nyansa okay fa nesu nyansa na ma mi di ha otu
bata na wudi na ha obatan tia ne nso ohu de wo ye tie be sere kwadwo free ne masem won tufu okay ewunim kristo a hwehwe na chi kwan ne nye nhira mfama amen me da se papa evangelist amen yete ne kanu na obi di ne audio aba wase mamu ade besi pacho mo mema audio na etie bi mama kwasu ya na the same me pacho mu program mu hwe ni etie bi na me pese me busa se me sro me bomi audio yi busa ma me ne papa ne mame se boy ni huru se ya kan say wane na ya we ya ni wafa yere ne girl sister panyina onu girl so onu wa hunu ono girl wa ya kola bone oba no wa no so ya kola bone wonu so so ye ne be o jigum ojigum ma me no so sampa so onu so jiji sika so a next time onya sa bio ye da se ye so ya boye audio me patcho mabo enu ano no ya bo audio no mabo enu tie ya tenka power capsules me se wa da wo ba be ma we ya tenka power capsules bo modi ya Jehovah Medical Center wo Parakou Estate at Asema so 0591 825365 0591 825365 na ja tenka power capsules ni I feel National Center ya the Femika ba wo ba fa horo akoso akumenum probia 3 sexual infections ne treat e man memetimnom never the power capsules etukokwase I feel National Center ye wo Einstein Estate ye Bengu Shepherd Junior High School for 0555 902989 0555 902989 amen fever mess malaria wonuma tuntumi ni dit uti na pai wo wanwa de so ate wide no wo kwa heba ne pharmacy shop bia ma obenya amen ya de bia ha obia fa kwa scientific hospital na ye wo kageti ani so na di hwene mo for 0277001234 0277001234 careful so traveling to brane fa to kwan fa sika komo obia na wanyi ni eka dan ba ko de manim 30,000 Ghana cedis waje na so wantumi afo no matu kwan ya baji sika nsa de tie bia careful so de wonte sa enu ti kokuma se emena high tension for careful so e was 0241 169774 0241 169774 Daniel Bank Trading Center for no me kam chewo Daniel Ba mesha o Daniel to na ba mesha Daniel natural ba capsules Daniel Ba ointment Daniel Prosta O capsules enu na ka bomu na ye Daniel Bank Trading Center no chesa edi mo no kone ko pebito wodie ewo mu Mr. Ba Fred Mensa Ba Samenko Apidank Adum Chemical Santase ye wo Ashtown Rome ye ne Daniel Farmer Bofi Pamfreyen e wo 027 3928770 0273 grow fine ye anra yaje award grow fine yaje award ye nro ni ye papa ntie ne yaje award wa wunya no mbio omode ne kopa grow fine ni binu mu o na draje award de na che say ye drop and for hwehwe wo hu se boy dwuma nika sa wo kan wa nom uko misi ba kwalina ke ba smart ba Fred Mensa Apidank pure leaf chemical ni ba shop u benya grow farm moja draw papa for 0244 596532 0244 596532 wa no achia ba pa da ye nie bomode ma nsan ko achia ba pa da ni bi ene man member wutwa no ya pa da wo de agunsu hie edede no wa bo ba ye onwadwuma be ma ba ye onwadwuma ba ye onwadwuma stroke ulcer ni nyina be free wa na ye ochia heba pada kwalina Christian ba Fred Mensa Menko tabia heba ubenya bi pharmacy ne ba shop bia mo ebus makro ebusokuru wa junction ho na Divine Hope Heba Center wo heba pada ba no wo 0591 56 55 57 0591 56 55 57 to be na efa kogu wo pharmacy shop no chemical shop no mo esa se ojano hye wo beba ebibidromu Samson yo heba pada Roman father drone ni agime heba me shabaji free wuti pa ye waposo ya waye mere spana kwa stroke wa yase ya oyo bia wo fam agime heba pada Roman father droba jewo heba no pharmacy shop ubenya be free 0243 115948 0243 115948 Gloza K recruitment ye pebal drivers okra lance CF e wakata wakwaye adwuma kama 3500 Ghana cedis chopa bomba no ubenya no bosome ye wo ahinima kokobe 80 mo jansen free 0552 83
3381 0552 83 3381 energy catering service ba ne be hu ye wedding party adoring we ye no local continental dishes ye be ye de ma ye aduane ye delicious sumptuous palatable nutritious suspicious ni na ka hu bi brama ye ben mo krono main station marco traffic light no so am ma kra no golf filling station edin hwe mo fresh 0243 3679 93 0243 3679 93 happy market ye be sawada lactose free potassium calcium vitamin B2 B12 ningna ebi wo menye hwe nyadoa wo be to minimum happy market fie aya neje fresh 0558 208 630 0558 208 630 afese wo pese wo tunsuo aban suo ko bu pipe wa wo be wono hwe na fe de hwema na emu akwaba na so ma waterfall drilling enterprise metu nsuo no ma ye wia ye de afidie so wo de polytank so 24/7 wo pipe no ebe flow na wo mo kasa ne nim ba bia wo mu tunsuo no ebeba ani ba ye krogen enkonkwa ye nchene na echina ko enko saye waterfall drilling enterprise brane be hu ye border form ye expert e wo nsuo tuo mu ye wo Kumasi Bawro new site ye ne nan ya bi heba clinic ene wo abronsa kromo adweso fresh 0246 265707 0246 265707 waterfall drilling enterprise en superman kwampa ye hwe ho abebe be kwa homaso na fa bitwi ma betin so mame the wood ointment eye kama papa the wood wonsam yie mame now me da go menim obi a menim prince ena menim Porsche menim obi abusuafo me bisa me questions ko menim obi afa saram tie enti de wo beka no eno na me gira so bisa question enti mani bre prince so a de prince aka na me bisa no mani bre ye ma me so a me dia me da go me pa cha menim obi mama she prince bi nyame anim na ka cha ye say na woni mu da se prince one woni Porsche a twempra me do nyame aka bible okuta me se na me nim se kodwo ne mba no twempra ojidi me pa cha ye se nyame atwetwe mama okay afei dia to mienu wo be se yakabiem we ni sika e wo prince nsam wa bra wonim so ne wo be twempra nto wo hwe no amebia so me pa cha se me ba no ma me sika bia ma di na nim se kodwo enye wo ba no me pa cha me kwadwo wo de se mass mama wo de ma Porsche se wo fa ma no okay me dia kodwo se me fisha ma stra ne sika what's me se come de me kwadwo kwa ba so afa so o pesika koto banche saka kodwo se me master ne sika koto banche na se me fisha me se me kodwo me se kodwo sika me kami sa kodwo me se ne sika so me sika koto banche kwadwo mama ebre biro Antoni beka no kra me ka kire o se o ka kire me se u pesika akoto emole dia beye dokono meme ya o ya na bi ha dokro mo ya dia na dokro mo ya to o ya ton na wo be to bo mbetebete o ji sika no ho eho e na me ka kire se sisi ano me papa na adwuma na ye ne de me nya ibi o sika wo me man scam de man no ye 20 cedis and ye fa nya dokono enu nti wo de man o ka so de koto yi ahaban ni bi mama ahaban no so de kwa koto mama me se ko hu sa wo ni dokoro ya wo ayi meduma me ye dokun de adwuma me ye meduma me ayi meduma me ye eti wono onim sa meduma me ma no so kam na te sa adwuma me ye ndokono eti kwadwo ne se me ma ska me o mo dwetire eti na obo mo dwetire 200,000 eti bi me ka ba bro so ta me sa me sa 200,000 na wo ka no me hu sa 200,000 eti woni ni sam sika woni ni sika se wo de ama me bro onye dro ma na me ka na me kwata na nchen na no obi kwaje dro won ho brew oboa won o ka che be me se no obi je dro won ho brew ya fam ma me be ma ne kwatete adro no abeyam no ma me ni fie mama be ma no abeyam no ma me ni fie ma me ne ka kire ma me ne ka kire se be ma foforo ni na na wo kwatete adro be ye ni wo fie o so obi sa Porsche na Porsche ne ka kire ni se na danfo bi eno de comment of fab vote ayi ni bia no wo de agum Porsche ma o kasa pa na on traffic ko me bi dro ka ma no bi da o na traffic dro na de ma me okay adro be ni wadanfo be adro na na mokọ yam koma no me ko yam adro ma ko yam adro wo ma me no da ma me Grace ma ko yam adro wo da Grace muti mi frɛ no ma Grace ya me pa cho mo try sem benya ma Grace no so na a frɛ na ma me hello Anthony hello mami yo Anthony pa cho we dia tiawa ye pa da sekuru mu wo fie ha wani tua wo ko say kwadwo emma Porsche ma mi sika pen
Oh, me part to my many days say, me can't only be a million who say what the money there. You may try and put you the amount of money. Ha! Ni Tony Nkasa good. Tony. Tony. Menu nya na ko e ko to aduane de obe bia obi obe ka che bia na me ka kire wo. Enye aduane ko sika ade tina ene maduru ha say no uyi mi ama. Debi kwajo. Etu wu se ma me no ope bia ko to banche ni ade nyina wo me ka kire wo na wo ka che se me wo bia me fama no. Asembe na ka kire na me kire say. Me kire say, so you me no e bi kwa bi so ache ni so wo fi. E bi ache. Ni so wo fi case na ba. Ka che se me wo bia me fama no. Yeah, and I'm just say, I make but Anthony, what do we do? Wedding come up and say, Portia, mammy, so woman is a cancoto banche. And I make sure say, one idea. I mean, you will feel me. I check. Some way I check. It won't mean Kaiser. Oh, and maybe Quajoba catch him, Mr. Portia, mammy, some meniska, and no one kai mufua. Mammy, and tell me the dose me more. Me pacho, remove him my case away. One Kyrie. One Kyrie. It's a me one Kyrie. Do you baby son? You are quite one Kai. One Kyrie. So no. Yes, no. Mammy, be some way. Me pacho. Ben me. Kwajo when you know so says ka wo dia mama ye say 1.5 ni kunu wa hantie bia no wosuro se be man be di ni dwuma say 1.5 1.5 na wo dia mama Akoma FM na makwasira ni kasa na ma na de he hadwen Akoma FM me da se se de wosi aso bible ma aso ayi de I say me nyinya nidie but kwajo wosu betumi akuramu na wosu betumi akuramu na waka se wo ayi pasha mama sika metumi akuramu akasa kwajo misre wo mempa akira asembia o kwajo mempa akira asembia wo betumi metumi pa mema wonyo ani mema wonyo ani asem na yiri o ese de mi hunu o we so obeyo na ese menya ndan ma ye kwajo so obeyo kwajo yo Mama na yon kwa de obeyo. Mikra Bible yi. Eka asori ameko SD asori ameko. Akoma FM. Bia ko. Yankwa. Me pa cho nyiti o. Se menko high tension wo mama me nji misika da. Asori ameko no na se de Bible yi pese de yemi bia. Se si o pese mi wukra na onje me kra free me se. Anu adi yo. Portia mama kwajo hwa wo be ya na won hwe no ma ohwe no wo hwe na won hwe no why na hwe no ma me papa kwajo o send akra ni ska ma me maniska pa o de kwa ma hwan bua ono a okay brebe ne brebe kire yen na obi o de kwa na wo de adwuma bebe bia ni ho a se adwuma ho nko a na se mekodi a onya ni sika obe o ka chem se owo ye o ka odi ka so o ye statement bi se owo ye mensi hoda anfa bibia mra kran fi se wanyini dia ba bedru sabri me odi kan ho ya o mo kire me no me free Akoma 7.9 FM say akwa homa so ya boni tell no ofo from na so na ye ni brepi ayona pharmacy with impressor capsules no oil aba ye no pemu adwuma frɛ one was 0243 123224 0243 123224 benya impressor capsules ne bia to dank eba complex one with the dank extra keba meshaba na etu yaw ase and wukotodwe wo chese wo kon wo ba bia ye wo ye bia no wo ya dank extra keba mesha ne be frɛ 0266 5933 0266 593330. Hello, we didn't baby free. Hello. We didn't baby free in Pacho Bonnie Town. I'm Brenda Yaso. Hello. Akoma FM. On Semenka. Me Pacho engineers no more machines ne mamena. Miami brain is sada da menti o monka. We didn't baby free. Hello, ma hi. Yeah, me just be me na yanko. You are by Maa Akos. If I talk program no dey me person me can say. Ye ni je ho pa na dey community program na won say. Anka munya security bi ben, modern wo so akaba bo adi say.
Where's the one two times? One of the common someone. Not done in top, and every group is ready. Medase papa nyamisha within the baby free. Minia papa B. Minia bema papa B pato. Mafio bruta. Yes, mafio sato kwa kusia nasi yankwe. Emrede kwa hadi mamenya ni fast. Magnus that's Obagana of Champion. Baby obi amecharo ichi oni mo fast for ni nare. Ya mi eni me asuma ma mi fe kan no. By girl no so no le busha for no ntu omubu. Boy no obo no kwa ne bai. Iti ma ji se so mbe yi bibi o no ma. One mum na esi bebrem na ya wo akofia mum na afede ya ba bebrem. Iti betre. Se wi asu ni aba ejimi a ana de bia meka no obi afre wa konta. On se boy na afede du be bo ka se wo de yi 20 cedis. Ene ma me no. Se ma me no fa enko e dokon na dokon adwuma. Ye de 20 cedis na ye. Iti asu no so tu ni aba fo na so ya. Say ya na beba. Yo, nyamisha papa mefa sports we wi am time kakra dia fa me course e was enedwa de nipa be num bi me fa bi na me mo mi nkodi nkomomra entie for me ba be fa course ne kakra ka ho be ma ye nkoye bras me tia woni watie fo nyina Jagris Fertility and Natural Health Clinic ne Musa ni ehia no ye ka Jagris dia na ye de ya ba se ye beboa yaba se ye beboa ama oma anidaso asan oma omore aho oma nisuo ahye omokete ma enam awonti anase yare bi nti no Jagris se yaba se de yare ni tie bia no ye behwe aboa atu ase e de ama me ne wo ka se nyina doctors for na gya de omo ye bia aye krado se problem na o face no omo betie wa asem da bia meka se bi wo hono ma ehu hia se obeba ya so ye honom ebi wo hono ma ebetimi ama wakwankyere wo phone so keke ebetimi a kire se ye na problem no to atwanti doctors for ni nyina ye krado me no o ka se me de ahomatofo ebetudwa fa na frɛ omo no mo nkyere wo kwan a omo betimi afa so aboa 0243 404083 404083 and I say 0543 00 94 45 0543 00 94 45 and 0240 351 197 0240 351 197 ebia me no ka say wako hospital yesi wanya bibi ho e friend fibroid afifi won ma no ebia wo yemu anase ba wa wudi ni ma Jagris se oba ye de mfidie ebehwehwe oni paduam de robe collab ye be yoga scan ye behwe de enti ade no kura timi ayede abasa na yetimi ahwe ne yaboawo me ne ka say ade ba ko e haye ma ne pa ay infections ahodo infections e haye ma ne papa obi ho no ma na se obi ho mo se na se abie obi hu se enka efri na se eba obi hu se nsuo efri na se eba ono atimi ko hye ba bi na ode ne nsa wurawura ho na otiti en infection ne ma de wurawura ase ne nyina no infections na ebetimi e de abrew Jagris se oba ye betimi ahwe aboa na se de infection tie bia ya hwe ne o machine mfidi e betimi a kire wo se infection aboa no enu ni ye friend E. coli ana Klebsiella ana so proteus ana se Salmonella ni ahwe aboa no se de ositie bia na etimi ahwe ne anu ana kire yaduro kura e betimi aku aboa no ene ne dodo a e betimi aku aboa no ne etimi ahwe enkohye ba bi na nununumunduro fa ne ma nwurawura wase ye wo ebia ode ne eye bacteria infection na ebia ode fungal infection ye wo so ba ne ye hwe ne hu se bacteria na se eye fungal ne etimi hwe na ye etimi emboa no sa kwan no so ebia me ne wo ka se ode okoy ne yesi wanya what we call ovarian cyst nkosua na ede na etutu nkosua no ama ensuo abetata ho afen ye fen ovarian cyst Jagris se oba ye behwe aboa ebetimi asiwa wo ho kwan Jagris se oba ye betimi ahwe aboa atu ase ama won so wawo afa ho afa wo ba ebia otu won ye se efre bibi hormonal imbalances eno na kire wo se e kire body ni se ebra duru se bia also have menses ana se ebia duru se wo se we esi wo ni paduam ebra duru se we esi wo ni paduam ebia wo de problem aba ho ama enema wo se esuo no entimi ensuo sa Jagris se oba ye behwe ne aboa ye fra bibi what we call false pregnancy enema bi ya dedi wo ni paduam se wonyem ebia fitiko no kra na emba ebia me no ka se menses no be 1 year ni kra ni bia be 8 years ni kra emba ye Jagris se oba ye wo ade a ye de behwehwe wo ni paduam ahwe trisu kosi na ase ni ahwe ne etimi aboa me no ka se me de yare homatofo no ese tudwa biem doctors for na ye krado tie na efre om na omomwa 0243 0243 44
404083 404083 0243 0243 404083 404083 and 0543 0543 00 94 45 0543 00 94 45 and 0240 351 197 0240 351 197 ebia o ye bema oni oto no hu se obema ne fon an na efon o ho eye ketewa anase ebi kura wo de na eye normal but wa o pese eye kese to the style said ye usi pe no jagisi so oba ye wo manuro eni ade e betimi ahyehye na etimi di amawo na wa kire said ye e pese eduru na se wa o penisa no aka kire ni ejai anase uduru na se o pese ebi ka ho so a watimi a kire jagisi se ye wo mfidie ni nuro e betimi e de aboa ebia me no kasa no we onya what we call prostate problem ye prostate problems ahodo bebre ye papa no ebra omunyini ko manim no sa prostate problem e betimi aba ebia me no kasa kura odun so kura emba ye anase wo ade bia ye obi okura na unya symptoms bia ba obetimi atumika aba ya so ye hodo no ya hye se ebia o prostate e develop problem bia na anase bibia e normal ni ya kire wo kwankira e betimi aye ahwe abo prostate no ho ban jagisi so oba ye beboa ebia me no kasa ni ebia problem bi ntino ono oyiri ekohia ohu nanim kura ho timi ba odi bo ania na ohuna ba ebia no kase tese owo ne ho ahu ya kura timi ebesene ko jagrisi so oba ye betimi ahye aboa ye hu ye wonuro na de te ne se mama de te ne se ye nuro no enye enuro a eye heba keke enuro ye kotete ahaba bi ni abe honhono de amoanom ye nuro no aduro bie ne hono ma ye je no wo Ghana hanom ni nyina ye na America ne de aba nti nsusanso boni bie ni ho oba ye hwe de problem ne sitie ni ahwe ne yama ho aduro jagrisi so oba se de tie bia ebeboa ebia me no kasa no o sperm ye free bibi aspemia ebia o sperm no makra jagrisi se oba ye beboa ebia o de no ensuo na o de ba na ye free semen no mo na from sperm cells no ebia na bi ni mukra de bia na ye dwene ne se obi ho no mo nim se ensuo ni ko oba ne ho no na no enti obetimi awo enti sa ensuo no ye friend semen emu na sperm cells na emo no ewo na range from 20 million to 120 million per drop bi enti wa hwe na se male no ebia 3 mils are multiply by your friend say 20 million na hwe obi won mo beba kra na ba ko pesei ekura out of millions no ba ko pe kra sei nim your friend azoospermia oba ye betimi ahwe abo your problem bi astenozoospermia emo no wo mu all right omo number ne do so but omuni ahoden a omode because wo so move and ko egg no nti omugum na se omuni ahoden sa na ye from astenozoospermia entimi ma wo ba obo so omuguma na omagu oba ye betimi ahwe abo ye frɛ bibi teratozoospermia emo no ebi obi wo no ma omo tew and omo head a omo de movie obi wo no ma na omo behwe no na omo ni tini nkwa na wo ho na tails ni nka ho nti esa na ode okogu oba ni ma se eguma ni se egum jagri se oba ye bebo obi wo no so a ye frɛ condition bi obi won ma sperm ne call ba no ho a na asa drawback ebia na wayi no your friend say ade na man ethic no ebia na there is a problem with it prostatic processes oba ye beboa ne ahye ne ama onuru ebetimi aboa na ni nyina atimi ahwe aboa ebia odi no low sperm count cry wo form cry jagrisi say oba ye betimi ahwe aboa ma me fa ye homa trufo ni ntu dwabiem 0243 404083 404083 0243 404083 404083 and 0543 0543 00 94 45 0543 00 94 45 and 0240 351 197 0240 351 197 me no kase obi beka se no akasa abo na mana mokura mo wo he okumasi a ubehu ye edon kronoma bohia oduru kronoma bohia also per donko bitters factory ne factory kese pe wo se per donko bitters factory oduru factory ono ma ye ne adonko bitters ne ye nhwani mu o per akra so behu ya denta SDA junction ye feda junction bi SDA junction oduru hono ma NIB bank na chipe obehu jagris e wo ho ebia o per wo takrade so obehu e banchi ase so mail AA Mensa street no and o buy betimi ahwe abo ebia o de ne de enya wo problem ne how
na odi ne skin diseases enyema bi agugu woni honamani basa uni ma de kro jagris se oba ye be hye ne ahye moa kora akoso saa de no entwe ne mfa ne ma bi nsresre onim na afa ubetu wanim na wanim aye kokko anase wanim aye tum na wanim ekose skin no jagris se oba ye de enfidie be hye aboa kora akoso saa de na eye rashes no ne ahye aboa ne atu ase ebia me no ka se odi ne ye typhoid ano den pa wanu maduru a enko jagris se oba ye beboa ebia wo do wo ho no wote se honam se de honam se ye obi a na se yare bia eji adwa wo nipaduam no oba ye behwe aboa ebia me no ka se odi ne de enye typhoid ebe stomach ulcer ahodo bia nema bi da odi se hu se eye stomach ulcer bia no oba obetimi ahwa aboa sometimes the hu hia se ubenya symptoms ansa na waba onam ho na wudidi a wo nom nko ade sa yare yi betimi adadi wo nipaduam enti bi wo nom a wo twam no utimi bo wura ya so e honom se me pesa wo hwema me se bibi e wo me yare bi wo me nipaduam a na wahwe aboa ebia ode ne diabetes anu odin pa o hwe bia wo no start ebia no muso bebre ojunso bebre ana se enema bia eded bia eded set diabetes bia betimi aboa ana se ebia de hypertension o ba se de tie bia no jagris se ye betimi ahwa aboa ma me fa homa 24 biam 0243 404083 0243 404083 ana se 0543 009445 jagris se ye home of babies. Nyamisha papa home of babies. Hello, we didn't baby afefe. Hello, Marco. Yes. Good afternoon. After Pacha Bonita, mama and my boy Raspas for him. Yo, Marco. The Pacha, the person mechanic said, boy, no, you are not getting a train plan. Also, my minister spend 1 week. Now 1 week, no, my be 5 city, maybe 10 city, be 20 city. Until you send me 1.5. So, someone can't tell me about no. Because too fast, them now where we say them any week. We never kind of subscribe and yeah, we so dear decided what the Bible was there. Now for some friends come with that thing. It is a minister no cranny day. Now see now about that share Marco from what the that's